Kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amangan no kayat mo ti ag part-time job, Mare Rubilin. Anya ngay a part-time job dayta, Mari Veron. Sekretary, Mare. Kasapulak ti agsingir ken aglista. Agsinger kadagiti kliyente, Maray. Wen, numalagip mo ket adda pa utang business ko, Mare. Manungay ti sweldok, Maray. Commission-based, Mare. Numano ti masingir mo, ken numano ti maurno nga interes iti kwartaan na ipautang. Sige, mayatak, Maray. Adda Gcash mo, Mare? Adda, Maray. Numabalin kat ti Gcash account mo pay laang ti usaram. Itikas na kat nalakaama monitor mo no asino dagiti nakabayad kan saan pay. Irimit mo to laangan kanyak no maurnong. Mabalin latamat, Maray. Ngamsakbay amang rugi ka, at dapay kayat ko nga ipapirma kan ka. Ipapirma? Ne, anya ngay dayta, Maray. Saan kumat nga itaray ti kwartam kat? Kontrata tamare. Agpirma kalat na, tapno maliklikan ti parikot no kwa. At the part-time job mo ko nam, Rubilin anak ka. Adda, tatang. Sa dynamite, anya trabaho dayta. Siyak ti alaan ni Mari Veron a sekretary na, tatang. Siyak ti agilista kan agsinger iti kwarta nga ipapautang na. Nawo, amo mayamot tararamitam. Nalakalahang madday jay, tatang. At daking ka dayta no ka ba ilam lakit day? Apikit din asaan? Isupay mo't ati maornong a komisyon ko, tatang. Awan ka di pa'y pagtrabaho am Rubilin nakaw. Apay kuma na naasunta. Wen ata no naway aka ket sika kumatitang danak amang bantay iti isturkaw. Mabalin latamat, nana. Adda trabaho ngem part-time job laang dayjay. Adda nga rod part-time job maw? Wen, ngem nalakalaang matkit day taag singer kan agilista laang iti utang ti aramidek, nana. Maaramid mo nga tati trabahom ditaw nga uray adda part-time job maw? Nalakalaang dayta, nana. Iranak met ti agilista kan agsinger no awan customer. Di bali kat online met. Sa bagay, mabalin mo ti kastaan na panunot mo. Kaano ak ngay nga rod amang rugay, nana? Intun umay alawas na kaong. Italag ko ti istur ko kun ka tatulungak ti kaanakak ngaglako ije palingkay. No kasta, adda pa'y pwestoyo ije palengke, nana? Adda na kaong, negosyo mo ti kaanakak dayjay. Hello, Mari Veron! Kumusta, Mare? Adda na singir mo? Addamat, ang pasensya itala ang anasong batak ti awag mo, tabi si akmat dito istor ni nana asunta. Agtrab-trabaho ka dita, Mare? Wen, Mare, isupay mo ti maornong asweldo. Ayun na, Mare. Awan mo't kit di ti dakas dita. Tinapatag kat maaramid mo ti trabaho. Wen, Mare, isend kun to ti kwartam intun malam. Agyaman ako nay, Mare. Isend mo latan iti Gcash ko. Awan rumbang apagyamanam. Ngamen, susweldoan nakmet, Mare. Mala, agpakada akpay ta iripak ko ti asin alako ni nana asunta. Umawag aktukin ka, kalpasan ti trabaho, Mare. Bonus mo, Mare. Ay nawaw, kukwak da ito'y, Mari Veron. Wen, para ken ka dayta. Deserve mo. Ngamin, mapagtalkan ka.
Nasurukan adwa atawan nga agtrab-trabaho ka ka sekretary. Ngam awan pa'y nagbalin aparikot ko kan ka. Ay na, agyaman nakmet ta nagtalag ka kanyak, mare. Ayun gayam mare, agnayo nak itipuunan para itipautang business ko. Kat? Siyempre, manayunan ti responsibilidad mo. Ngam di ka madanagan, tamanayunan mo ti commission mo. Kasta ti kayat ko, mare. No ado ti klientem, di dakdakkel tumat ti komisyon ang maawat ko. Dakkel samot ten akwarta tintalag mo iti gayem mo, bakit? Ata ninayunak ti puunak lakay. Apay ka di aya. Ay, kita ma. Tama nga no itaray na ti kwartam. Ay nawaw, apay ko mga itaray na. Nasurukan ado atawan a sekretarik ni Mari Rubilin. Sa bagay mo't kid di ah. Kan gayam kumatday jay lakay. At dapay pinirmaan na sakbay ang nagtrabaho kanya. Mano ngayon ti koleksyon nga inigaman na. Diyak amo no nasingir na dagiti kliyente nga agbayad ko maitangaal daw. San ama baling diretsuda ti bayad iti gigas mo, bakit? Saan ang mabalin tamasapol nga i-monitor ni Mari Rubilin dagiti nagbayad. Kan dagiti saan pa'y ang nagbayad. Day talaang ngagpaisaw. Saan mat ngamin ang mabalin asikat ti agsingir, taadamot trabaho. Oray siya, adamot trabaho. Nilaangan Mari Rubilin ti amok ang makatulong kanyak, tapno agtultuloy ti negosyo. Asino jay lalaki akasarsaritam dito'y istor itay Rubilin. Ha? Ay kwa, nana asunta. Saan mo't anitatang mo day jay kag? Kwa, ni Wilbert dayjay. Gayam ko, nana. Gayam mo kunam, ngam itikas ta nga itsuraam kat kaslaad na pagdandanagam. Ha? Nay, awan met, nana? Sigurado ka kaday? Siyempre, nana. Da kayo kit dimot. Ata amangan kunak no 5-6 mat gaya munday jay. Ha? Ay, ni nana met. Gayam ko dayjay. Saan a 5-6? Nasaya at mat nga rodno kasta na kong. Narigat mat laang ti makautang kat. Pudno launay, nana. Narigat ti umut-utang no awan pagbayad. Aywan gayam. Naibusan ti frozen foods, nana. Masapul nga agristak kayo manan. Malata ibagak to iti kaanak kak tamang i-deliver inton malam. Sige, nana. Urayak to nga rod. Wan, ilistam to ti deliver na. Kumusta nga iti sales ti store? Ay katkas iti sigud, nana. Adalat tamat na ornong. Nasaya at mat nga rodno kasta na kaong tadamanan maigatang iti mailakaw. Ay, tatang. Adalod yaw. Ay nawaw, apay tilawd anak ka. Ay kwa, natakawan nak ngamin, tatang. Ha? Natakawan ka ko nam. Wan, tatang. Tinakaw da ti cellphone ko. Sapay adda iti Gcash ko ti kwarta ni Mari Veron. Ay nawaw, anya ngamin ay ati inaramit mo. Kasano natakawan ka? Ay na, jak nga rod na pupuutan, tatang. Ay, jak amo no naragrag ko ti cellphone ko wenno adda na ngala. Maum nga da kwarta nga igamam. Di ka lakit nagananad mateng. Ipabulod yung kumati cellphone nyo, taawagak ni Mari Veron, tatang. At dati cellphone ko iti sa alas. Kitaam iti sofa. Ay na, agyaman na klaunay, tatang. Nasken ang makasaritak ni Mari Veron. Ipakaamukin kwa na, tinapasama. Hello, Mari Veron. Siyak to'y Mare. Ni, nanano ka Mari Rubilin? Papayakas ta? Ay kwa, number ni tatang daytoy Mare. Nakiawag lang ken kwa na tamapukpukaw ti cellphone ko. Anya ti ko na Mare? Mapukpukaw ti cellphone mo? Ay nawan Mare. Sapay aday dyan ti koleksyon ta. Mapukpukaw wano tinakaw da? Ay na, day tangarot ti Jack Ammo Mare. Jack Ammo no naragrag ko wano ada nangala. Ay na, Jack matan napupuutan iti kinaado ti aramidak. Ay nawaw, apay mat ngamin adi ka nagananad mga re. Ay na, pasensyakan Amare. Di ka madanagan, tatumulong ak amang sapol iti cellphone ko. Imbawag lakin ka, takayat ko nga ipakaam mo tinapasamak kanyak, Mare. Adaman parikot lakay. Anya tinapasamak, Veron? Mapukpukaw ka no ti cellphone ni Mari Rubilin. Ay no,
Saan na paisaman ngayon remit ti koleksyon na? Saan pa yung arod lakay? Ay sus, masapol ang maaksyonan day tabakay. Ti Gcash number launay. Wan nga rood, tsaka munuan niya ti aramidag lakay. Mapit lang, tawagak ti gayem ko. Sa ludsudon tayo no anya tinaramid na iti tinakaw da ti cellphone na. At dapay nga tanam na maamaalam iti kwarta iti Gcash account ni Mari Rubilin lakay. At dapay baka basta makikooperate ti kumarim. Mapit lang, tawagak ti gayem ko. Agpatulong tayo kinkwana. Nakasaritak nila kay ko. Kat adda kanunam na ma-access mo ti Gcash mo Mari Rubilin. Jay kwarta launay ichay. Ha? Ay, kasano kanumat nga Mari Veron? Adtoy, inlista na dagiti rumbang aramidan ta. Ang sigurado nga taday ta, Mare. Un Mare, kasta kanumat ti inaramid ti gayem na idinatakaw ti cellphone na. Kaano nga rod nga aramidan ta dagita, Mare? Itamat lang ang amare. Sapay awan pangital kak iti istor ni Nana Asunta. Saan amabalin amang rikap kapaylaang Mare? Saan amabalin, Mare? Ay na, saan mat ngamin amabalin ang maitantanday to'y Mare? Madanaganak, takwarta mat ti saritaan dito'y. Ay, adalod mo, Mare. Awagak pa'y kuman ni Nana Asunta. Ipakadak pa'y nuuman nugot. Adda Mare, mabit lang ha? Kumusta bakit? Kasla saan nga interesado ni Mari Rubilin lakay. Kasanumot ang naibagam asaan nga interesado ti gayem mo. Madlaw ko nga min relax laeng. Kasla saan amadanagan, kat cellphone na ti mapukpukaw. Amangan mat no. Amangan noan niya lakay. Nupod no anapukawan. Alisto ko ma. Nang runak at kwarta ti saritaan dita. Ngam saan mo, tanagado arason na lakay. Ay. Amangan mo't no dailimlimod day taagayem mo. Amangan no nagastos na ti kwarta. Kat nagrason laeng ang mapukpukaw ti cellphone na. Tapno saan mo asingirin ti kwartam. Ayunan niya. No siyak ti sika. Agimbestiga ka mo't laeng bakit. Di kagpalukaw itigayem mo. Anya nga'y ti damag, Mare. Agpudno ka man kanya? Pudno ka di ang mapukpukaw ti cellphone mo? Wano? Ne, apay akas tamot tan, Mare. Ibagam ti pudno kanyak, Mare. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak ken ka, Mare. Adda witness ko. Kat na kuna na asaan kanumot anapukaw ti cellphone mo. Nakita na kanu nga inusar mo idikalman. Ha? Ay, kwa, Mare. Agpudno ka man kanyak, Rubilin. Nailawan ka kadi anang igastos iti kwarta? Ne, di ka kumamot agpabasol akas taa, Mare. Amo kan mariknak matlaang nga agul-ulbud ka. Iso ano siyak ti sika? Agpudno kan Mare. Nangipanam iti kwarta. Asino ti witness mo? Kayat mo ti ipakitak ti video kan ka? Kayat mo ti mapabainan? Ha? Ay, kwa. Ibaga kon ti pudno, Mare. Kastoy nga men, Mare. Nailaw anak anang igastos iti kwartam. Kunak tumot. Inbayad ko iti utang ko ti dadduma. Ti dadduma, naabak iti scatter, Mare. Bayadam ti ginastos mo a kwarta. Pagdandanagan nak, tagayam, adda nang usaram iti kwarta. Nagturid kamit ngamin anang igastos iti saan mo mo't akwarta. Ay nawaw, di mat imbagak kada kayo anailaw anak laeng tatang. Pangalaam nga rudan iti pagbayad mo. Diyak mo tatang. Kasano lahangay, no idimanda na ka ni Veron. Ay ipadas na ti agdimanda tatang. Lumabanak mat Anya, Ibagak nga illegal ti pautang business na tatang. ay apo ka, Rubilin. Agar-aramid kay ti pagparikutam. At dapay laban ko tatang. Di kay madanagan. Santo pa agkatawa. At da pamanagnet mo, nga illegal ti negosyo ti gayem mo. At da nabasak iti online kat illegal kano ti kasjay tatang. Iso nga awan nga rod pagdanagak ta damot laban ko. Pasensya ka ngam ikatan kan iti trabaho nakong. Ay nawaw, apay ngay nga ikatenak na naasunta. Ay kwa, siya kunti makaam iti istor ka. Naa, kunak man no busy kayo iji palengke. Ti ka nakakanumutan ti makaam iti pwesto na. Anya? Ita ti maudi nga aldaw ngagtrabaho ka ditaw.
Itad kumitlaangan inton malam ti sweldong para itaabulan tapno malpasan. Sigurado kayo kadi, nana? Awanan agbalew? Wen, nakapangedeng ako. Ay nawaw. Pagtrabahwak nga rudan ngay no ikatan nakmat gaya mo, nana. Agkita kalaangan iti pagaplayam. Adumot di tanakong. Oh, daytoy ti listahan dagiti nagbayad kan ka. Ay nawaw. Nagdakulan? Dayta tinasken abayadam kanyak. Ammom numano ti kwartak aginastos mo. Ay, awan mat nga rod kwartak ita, mare. Ay kat agdiskitar ka Tano saan ka ngagbayad? Idimanda ka, maray. Ay nawaw. Siyak, idimandanak. One, adda reklamom? Alia, idimandanak. Taibagak mat nga illegal tinigosyom, Viron. Illegal a negosyo mo't nga bagbagam dita? Katuan mat. Adda igigamak a dokumento. Iso day jay timang paneknek a legal ti negosyo. Oho, amok Ibagbagam laang dayta tapno agbutengak ka. Naa, si kalangarudan tinangigastos iti kwartak. Kastapay lang ti panagsasaom kanya. Ay, uwan Naturedak matan ita, mare. Awan kabuteng ko. Para makita no pagpatinggaan ti kinaturod nga ibagbagam kanya. Kwarta na day jay. Iso akarbangan na tagsingir, anak ko. Wan nga masapol aya abot ngan na datao. Panagkunak, saan da kamot abot-bot ngayon, anak ko. Ibagbaga na lang, tipod na. Ay nawaw, di yuman kanunungan da ja averon, tatang. No ipabarangay na ka ni Veron. Awan laban mo kan na kunak tubay. Adda, tatang. Anya ko matilaban mo kan na ngay. Illegal ti negosyo na, tatang. Illegal ti pautang business ngay panpanakkel na. Ada ebidensya mga illegal tinegosyo na. Awan, ngam amuklatan nga illegal ti negosyo na akas jay, tatang. Nagaduka ka sasaon. Makisalita ka kinti tinasayaat. Tapno malpasan. Agkari ka abayadam ti kwarta na ngayon sugsugal mo. Saan kat asikapay laang tinatangsay? Kumusta ngay? Adamot siguro i-advance mon. Aguray ka tawan pa'y nga rod. Talaga ka di akayat mo ti maidemanda. Agdimanda ka ano kayat mo? Nagturod ka matan? Wan taamok mat nga dalaban ko. No idimandanak, siguraduak mat mairaman ti negosyo. Kasano mairaman ti negosyo kat legal mo't dayjay? Kasano nagbalin aligal ti kasya a negosyo? Ay, naimbaglaangan ta intugot ko dagiti dokumento nga iduldulin ko. Ha? Oh, kitaem naimbag dagito'y apapel. Basaem tapno maawatam no anya ti naisurat. Dagito'y ti mangipaneknek aligal ti negosyo. No kasta? Awan laban mo no agreklamo Nga madakan ka dayta Sikat ti agdesisyon no kayat mo ti maibabain ijay barangay hall. Ha? Ay, kwa, mare. O, anya? Kanak man nga rod, iti talo abulan, mare. Na, agasan man ti talo abulan. Perhuiso ti impaay mo kanyak, mare. Ay, kwa, ikarik, mare. Agdiskitarak, tapno makabayad akin ka. Promise. Basta dinak idimanda Diyak kayat ti may babain, mare. Ay, nawaw! Aklunam ti biddot mo. Agpakumbaba ka kan aramidem ti maiparbang. Laglagi pam, asaan na ka nga isalakan ti panagulbud mo. Tauray kasanupay ti panagulbud wenno panaglibak mo. Dumtang tulat ta ti aldaw arumwar ti kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mildred, buludak man pa ita cellphone mo. Ay nawaw, kit-kita ang us-usarag. Awagak la ko man ni nanang. Tasalud-sudak no matuloy ti ibagbaga na apakitang danan mi inton bigat. Agload kamat ngamin at nga rod cellphone mo. Sayang mo't nagludak kat ni nanang laang kumati ka sa rita. Ala, loadak lang ang tinumber mo. Anya? UTP 15 ti load ko. Tapno maawagam ni nanang. Oh, aday ta. Kita man nun na-receive mo matlaang. Payakasta ka mo't tan Mildred. Apay ka di aya. Di mo mo't tan ipabulot ti cellphone mo kanya. At dun sa amat ilimlimod mo. Ilimlimid mo't ngay bagbagam. Kita kit den no si mang peten ti inload ko kan ka. Saan kat aday ta nagadupay laang ti bagbagam dita. Si ka Kenneth. Nanang, agkapi kayo pa Agyaman ak unay Kenneth anak kaw. Ti apaw. Nakaturog pa ilaang nanang. Anyang haminin ti gagara yaw. Iyag ko titangdan mo anak kaw. Intad damot la dagaws. Tada ka numat impaw iti kasinsin mo a profesional. Nasaya at mat no kasta nanang. At ay gatang may iti masapsabol meng. Ni Mildred ngay gayam, jak mat makita. Nagpasintraw. Naibos kami ng tigatas kan daya pero ti apo ko yo. Kan gumatang mutlang iti pangkusina meng. Talaga ka di adiyo kayat ti agnaed ijay balay. Ay nawaw. Amuyo mo't nanang. Saan akayat ni Mildred ang makikabalay kami kanakayaw? Saan siguro a komportable kanyak? Ang amno kastati kayat na, awan maaramidak. Di bali takir-tikir kami mo't iti daytoy abalay nanang. Awan abang abay bayadan meng. Angam saan mat nga inaldaw a makadwa kayaw. Gagangay na nanang. At damot din bukod ko a pamilya. Ay gayam, anya nga iti plano yu kin ni Mildred. Kaano ang mga ala kayo iti papelyaw? Inton umay atawan nanang. Sigurado tayo tan. Nasaya at matno kasta anak ko. May mayat no mga ala kayo iti papelyaw. Tapno legal ti panagdenayaw. Agyamanak, tay manugot ka makisinarak kanyak Mildred. Kailiw ka launay. Uray siyak mat aanjong. Kailiw ka mateng. Among ka di. Asipod nag-break takit sa anak kon anak relasyon iti sa bali. Asino nga rod ni gamay ka? Ay no, awan day jay. Ti damag ko kat nobyam ka numot day jay. Sana, pastime ko lang day jay a babae. Anya? Day tatipod no, pastime ko lang ni Jamay ka. At ayumot anapimpintas kang isua. Agpaiso? Wen, no kayat mo di agden nata man eh. Panawa mo day jay Kenneth. Saan kan nga agsubli ijay Manila? Saan? Urayak ti panagsubli Mildred. No manugot kang agden nata. Agnaed ta iti lugar akayat mo apag naedan ta. Ampay nga italang anagawid ka. Ay ko pila ijay paradaan. Pila manen ijay grocery store. Agasang man tayo ta. Manunga oras mo iyan. Ay nawaw, kaibagbagak laeng apila. Pila? Wano ada sa bali ana panam. Na, sa dino kumangay ti daduma apapanak. Agsalsalud-sudak lang Tagasang man tayo ta kinabayag mo. No siyak tayo ta. Sigurado a pinagsasawan na ka. Nakaturog ti ubeng? One friend, Ni Kenneth ngay. nakitangdan manen Da kami laeng iti anak ko tinabati dito'y balay, friend. Nasaya at matno kasta, tapno makapagsarita ta itinalapat. May papanitian niya. Nakita kayo kini Anjo nga ex mo iti may sa restaurant iti sentro iti Kalman. No kasta, napan kamat laeng iti daydi a restaurant? Wan, anyat kayat asawan ti nakita. Kwa friend, kinapudno na. Kayat ni Anjo ti makisinoblan kanya. Kat, nakisinublian kamat kang kuana. One friend, iti kalman laeng. Ay nawaw,
Isukat mo da kinit kanti anak yu iti ex mo a babaero? Nagbalbaliw ka numatan, friend. Ay na, friend. Patpatsim mo ti ibagbaga day di alalaki. Kaasila ang ti anak mo no day di alalaki ti pilyam kunak tumot. Hello, Anjo. Anyat planong ngay. Kaano ngagtin nata? Mangalala akla ang iti gundaway. Ano sam ka di ti aguray? Aging kat kaano nga agurayak. Timbagam kanyak kat ay ayatan nakmay. Wanmat ngamin, ay ayaten ka unay-unay, Anjo. Asino tayo ayatong unay-unay? Ha? Kenneth, kunak man no da trabaho ita. Wan, ngam nagsubli at tada nalipatang. Asino ta kasarasaritam iti cellphone mo kunak? Ay, kwa. Asino day ta kunak? Itigayam ko. Gayim mo wano ex mo. Mangrugi ka man ako nakon. Di ka aglibak. Ngamen, amok ti kalukwam. At danang idanon kanyak anak isinarak ka kan Anjo nga ex mo. Nang nagkumatlaang tinagan ni Anjo itay. Iso nga amok latang nga iso ti kasarasaritam. Anya? Lanang, at na kamay. Day, apa yan, Kenneth, anak ka. Apay nga intugot mo, tiputot mo. Sakit kasta, titsuraam. Insukat na kami ni Mildred. Insukat da kayo, kunan. Unang nang nagtalaw ni Mildred kat masiguradong ati ex na ti simurutan na. Ay, nawaw, asino nga ex na. Ni Anjo na nang. Ay, naglukon. At dangarudon anak yo. Apay anak isinubyan pay laang iti ex na. Diyak amaw. Ay, mabiit man laang taawagak da dya tao. Sanang nanang. Inawagag itang. Kit magamo kay mo tinitibiyag yaw. Di yun naman agsubliyak pa'y. Una na kanyak nanang. Nukas tangarod. Talaga nga insukat na kayo. Itay pa'y ngaw-awagang ka. Ngam itala ang asinong batam ti awag ko. Busy kami nga rod dito, friend. Sa dino ti ayan mo itaya. At daak iti lugar nga adayo kada kayo. Ni Anjo ti kadwam. Husto ak ka day? One friend, nakisinubyanak ken kuana. Ay nawaw. Kasano nga rodan ti agamam no kastalaang. Ay, makaamumot din ani Kenneth. No kayat na, di makisinubyan mo't iti ex na. Awan na sakit abakrang ko. Ay na, friend. Di ka pampanunot. Ni Anjo nga rod ti ay ayatak ita, friend. Ay nakita amangan no iti udi na kat sikat ti agsangit. Dua tawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kayo ni Mildred. Nya kumaita. Nudwa tawanan tinapalabas nanang. Awan ka di ti planom ang makirelasyon man anak ko. Asino kumamot ti mayat ang makirelasyon ni tikas kanya a single dad, nanang. Ni Margie akalugaran tayo. Nakababayin kan Marjeng. Ay nawaw, anya kumangay ti pagbainam. Una, tadaadal ni Marjeng nanang. At da natalgad at trabaho na. Kahit Imposible nga ayatin na tikas kanya. saan mo amaamuan ti sungbat ti saludsud mo, no saan mo nga ipada sa nako. Kasanaw, no di na maaklon ti putot ko nanang. Di supay apagparikutak. Kasano nga no maaklon na. Mabisbisin ako. Apay mo't adi ka nagluto si Mildred. Kasano kung maamakalutong akat awan mo't may luto? At damot kwartam. Gumatang ka di ta store Ay nawaw, apay asyak ngay. Nalipatam samot asyak tigim matang itikin nantay di kalman. Anya? Siyak tigim matang itikin nantay di kalman. Iso nga ita, si kamot ti gumatang itikanenta. Anya mo't tanti kasta? Awanin ta do asaw. Gumatang ka kiti tanay mabisina ko. Di na man pagurayan itinabayag kunak na eh. Si kamot gayam day ta Kriste, dasapa ka nagpila Wen ata da trabaho inton malam na nasuraya. Mayat nga agpayso ti masapa. Aywan gayam. Awan ka di ti damag mo may papankin ni Mildred agayim mo. No sa dinumot ngatan ti ayan na ita. Nabayagan nga awan nana.
Saan mo a friend iti Facebook, nakaw? In black nak nana. Nabayagan nga awan komunikasyon may. Sipud simurot iti ex na. Ay, wan nga road. Dila na asyanan iti agama na a pinanawan na. Day tangarod nana. Pinanawan na ti pamilya na. Para laang iti ex na nga awan sir-sirbi na. Ang awan maaramitan tayo. Saan damot ang nagkasarkin ni Kenneth? Kan uray nagkasarda no talaga asaanan akayat ni Mildred ti anak ko. Awan maaramitan may. Tidamag ko kat agdat-daton ni Kinit kini Marjay. Ay wen, ngam saan na pa'y nga inaklon ti anak ko. No kasta nga rod, awanan namnamaan ni Mildred asublian na. Ay talaga nga awanan na ko. Inlaksid nan tupay ti anak na. Tibutot ko, nanang. Nakaturugan. Kumusta nga iti date yukin ni Marje? Nasaya at may, nanang. Di na ka pa inaklaw. Saan pa'y nanang? Ng panagriknak, kat adanam namakin ko na. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Tapno saan ang masayang dagiti sakripisyom. Huwag nanang. Bareng ni Marji muten ti babae aparaken ka. Pasensya kan, no simple lang akan lay sa tigabailak, Marjay. Okay lang ang kanya, Kenneth. Maawatak mat. Ay ayatin ka unay-unay, Marjay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Kenneth. Ay na, agyaman na. Turay may sa kasingle dagat inayat naklata. Wen ngamin, amok anasaya at kaatao. Sapay la ko man, tasaan mo nga ramidin tikas iti inaramid ni Mildred kanya. Ay saan Saan ko nga ugali ti mangloko kan mangpanawan niya? Ay na, pagyamanak launay no kas na. Mala, agtugaw ka ta agmerienda taman kit di. Mabisina kun ka. Nakasaritak ni Antim Imelda. Kat nakuna na nga itid na kano ti may sa ababoy na anak ko. Ha? Pudno na na? Wen, inayon tayo kano iti maparte. Ay no, nagsaya atin no kasta. Ay katun na. Maragsakan ni Margino kwa. Sigurado tayo tananang. Dagiti souvenirs yung ay gayam para iti kasaryaw. Nalpasan At day naramid ni Marjane. Di ay way ka no. Tapno saan nga isupay apang gastusan may. Tinapatag kat adda anak ko. Ay kamaudyanan na. Agkasar kay matlaangan. Addan tumot katulungan mo anak ko. Hello! Siyak da ito friend. Mildred? Siyak nga root, friend. Itaman pa'y ana panunot mo ti umawag kanya? At dala kayat ko amamuan, friend. Anya day jay? Pudno ka di nga agkasarda Margie kun Kenneth. Wan, pudno tinadamag mo. Anya? Adda ka di parikaw? Ay ikwa. Awan mo't ket di, friend. Mala, agyaman unay ata sinong batam ti awag ko. Kunaklakit day no delivery rider ti umawawag. Si kamagayam. Papanamay. Panawan kan anjo. Agwin na swastan. Ay nawaw, papanamay. Agsublian ko iti pamilya. Anya, Sa anak anaragsak iti kastoy abiyag. saan ka naragsak? Mano atawanin nga agdenden nata. Ngem awan mo't mapaspasamak iti biyagta. Ay nawaw, apay babasulan na ngay. Desisyon tamot adwa ti agden na. Ay basta, pumanaw akong. Makaamu kamutin iti biyag mo. Okay. Day talaang ti bagam. Wen, adda ka di parikot. Wen no, adda ka di daduma akayat mo amangag. Ay na, anjo aya. Hay, jakamukan ka. Mildred? Naimbag abigat mo, Margie. Adda ni Kenneth. Adda iti unag. Apay ka di? Mabalin ama kasarita. Ay katuwa Mabalin latamat. Kenneth! Kenneth! Umay ka man pay! Abi ka day. Ha? Mildred? Siyak nga rod. Marjay, mapan ka pa iti unag, tada kami tagsarita. Okay, makaamu kayo nga rodan. Apay ang nagpakita ka pa lang. Kumusta kayon? Kumusta kayo iti anak ta?
Nasaya kami latamang. Sigurado ka kadi akayat mo nga ikasar day ta Margie. Ay ayatek ni Marjeng. Kahit kulaunay agkasar kami. No ibaga kakayat ko ti agsublikan ka. Adda ka di pa'y agbaliw. Ay no, sikat ipimanaw. Sa ita, sa lugsudan ng akas ta. San ka di apinanawan na kami iti anak ta para iti ex mo? Bidot ko day jay Kenneth. Pasensya ka. Ngam no nagpakita nga. Tapno makisinublan kanya. May salaang ti may baga. Awan tinamnamam kanya. Oray ti anak ta. Di mo panggapan nga alaan. Tamano atawan adi ka nagpakita kada kami. Di na ka din mapakawan. Oray mapakawan ka. Jak kaya't tagsublimanan kang ka. Pangaaseng, tadi mo riribukan ti biyag me iti anak ta. Awanan, friend. Saan na kayat ni Kenneth ti makisinublan kanya? Adda nga ruden Margie iti biyag na. Nagsakit na friend. Unggunam gatal kanto mo ngamin. Grabe ka mat ngagsasaw. Kasla saan ka concern kanya? Nasakit mo ngamin ti inaramid mo kung kwa na ide. Aywan gayam. Apay nagsubli ka pay laang. Kunak man wag denden na kayon kini Anjo. Nakiwin na swasa kun kan kwa na friend. Anya? Ang awan mat gayam subliak. Sabali mo ti kasar ni Kenneth. Ay na, friend. Di ka agsao akasla si ka ti biktima. Nagsakit na friend. Pagadalam day taan na pasamak kang ka. Di mo ngamin amo ti makontento. Uray bulbulaan nakalaang ni Anjo nga ex mo. Patpatsyung mo ti bagbagana. Friend. Anya nga ita. Si kamo lang tinayaw awan gapo iti kinagatal mo. Di ka agsangit-sangit dita. Kasaan mo abagay. Kunak manal. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutom pa'y ang naimbag ti agbalin nga epekto na kadagiti tao iti aglawlaw mo. Di ka agdarasudos, tano mailawan ka, saan mon ang maisubli pa'y tinapasamaken. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pudno ka diti sayang gusang anangeg ko, Jonalyn, kasinsen? Ha? Anya asayang gusang tinangag mo kasinsin Margie. Di mo kanumok kayat ti agnaad iti balay da katugangam. Dayta ka di kasinsin. Apay akas jay. Siguro, sikat ti ayan ti parikot. Di mo amu apakibagayan dagiti katugangam. Amok dagiti katugangam ket. Masigurado ka nasaya at atao dagi jay. Ay nawaw, saan apod no dayta kasinsin. Nasaya at tilinangan mi kadagiti katugangak iti tunggal maysa. Talaga laeng ajak kayat ti makikabalay kadakwada. Nasaya at tilinangan nyo iti tunggal may sakunam. Ngam iti anya aga pungarod adi mo kayat ti agnaad iti balayda. No para kanyak, nasaysaya at matlaeng no lumasin kami. Uray na singpet dagiti nakaikamangak. Kababain latamot akadakwada kasinsin. Uho, ti ibagam kay day. Saan ka anawaya ang mga ramid iti kay kayat mo no iti ti pagnaudan nyo. Saan mo amaawatan ita taawan pa'y asawam. Awan pa'y katugangam. Ngam dumteng to day taaka nito kasinsin. Sigurado ang maawatam to no apay akayat ko ti lumasin. Oh,
At to yung timpagatang yung agatas, tatang. Agyaman aklaunay, Junalin anak kao. Awan anyaman na, tatang. Ay no, kaslada na kaapam ah. Makapasuruntumot daya akasinsin, Margie. Apay ni Marjay, akasinsin mo. Anyaman ti inaramid na adi mo nagustuhan. Sa anak laang nga manugot nga agnaad iti ayanda katugangak. Ikan namatan iti dakas akay papanan ti desisyon ko. Enya, Hay, makapaasar ti kasjay, tatang. awan pa'y met nga asawa na dayjay. Di na pa'y napadas ti makikabalay. Iso analakalaang kinkwana ti agsasao. Day tangarod kat, tatang. Agpakalaing launay daya akasinsin ko. Nagistorya dayjay. Siyak tumanan kayan ti bidot. Di mo latta ni kaskaso, ti bagbaga ti kasinsin mo. Ipamaysam kid di ti atensyon mo iti balay agatangan niyo. Ewan gaya, nakasarita mo di akin kukwa. Nalpasan, tatang. Ilakad milaangan ti titulo. Nasaya at ba't nga ron no kastanak ka. At damit langan bukod yu abalay kan lakay mo. Gusto lang, ti desisyon mo asaan nga agnaay, itayan da katugangam. Nadamag yu ka di, nanang. Tiyan niya manan, Margie, anak kao. Saan kanu akayat ni kasinsin Junalin ti agnaad iti ayanda katugangan na? Ayun, di na kanukayat. Iso aginatang dati balay nga ilaklako ni Jelly. Una yun day di akasinsin ko. Ay nawaw, adda ka di pariko tanak ko. Kaslasaan nga agpampanunot. Nakasaysaya at ti manugang na. Ngam di nakit di kayat ti agnaad ijay. Husto laang ti desisyon na. Tapno masursuro da nga agasawa ti tumakder iti bukod da asaka. At dalakit di sa bali ang makagapuna nang. Na, ikaman ngaminan iti dakas akay papanan ti inaramid ti kasinsin mo. Kayat nala ti lumasen tapno maaramid na ti kay kayat na. Di ka man nagpakalaing si Kamarjay. Nalakaayamot ti makikabalay. Ibagbag aklaan ti pudno nanang. Saan mo pa'y amaawatan ita, tawan pa'y asawam. Ngam no agkasar kayo mutan iti nubyom. Sigurado ak nga aramidem matikas iti inaramid ti kasinsin mo. Kasarda Margie ken Gerson inton umay abulan, kabagays. Gusto ano agkasardamatan ka bagais. Umay kayon tumangayo Ay wala, ibagayo lang no kahanaw. Inton umay alawas pa'y kabagays. No sino ti mangayaw, ibagam adagasin daklatan ni Jabalay. Wen kabagays, agteksaktukun ka no kasano. Kumpleto ka di ti mausar ka bagais. At na paglutuan tayo. At damot kit day kabagays. Kumpleto, kayo laangan ti kurang. Agtukaw ka, tanapatag ti bagaken ka, Margie. Anyat ibagam ayat Gerson. Lumalpas ti kasarta, iti ayan ni nanang ti pagnaitanta. Ay wala, awan parikot dita. Sigurado ka, ha? Ang mga nuinton madamdamag at agbabawi kang tumot lang. Jack kayat ti apa. Ay nawaw, sigurado akon anya. Okay la ang kanyak no agnaad ta iti ayan ti inam. Sa anak mo't akas kini kasinsin Junalin anak ararti idi nakiasawa. Nasayahat ba't nga rin no kasta? Jack kayat nga darumso aparikot. Wen, awan pagdanagam. Friendly akmat kit di atao. Uray asino pa'y ti kabalay ko, kabaulak apakibagayan. Edda ka din nila kay mo, Junalin anak ka. Adday ti kusina, tatang. Madama ti panagluto na. Dagasit kumata da papanan me. Ay nawaw, sa dino? Mangayo kami ita. Kasar ka numot ni kasinsin mo Marja inton umay abulan. Ay wen, nakitak ti impose na iti Facebook, tatang. Tumulong tayo. Tapnoan may bagbagada. Husto ano agkasardamutan. Kitaak man no kayat na ti agnaed iti ayan ni katugangan na. Nabayagan day ta nga iso yung anak ko. Agpakalaing ngamin idikot. Nagado sa una. Para makita ano matakderan na dagitin sawsawang na. Udaklakit, di no nalipata mong day ta. Ay natatang, jak malipatan no kasano nga irurumenak day di akasinsin ko. Gaputa jak kaya ti agnaed iti ayan ti katugangak. Nagado nga'y bagbagana. Para makita ko nakmanen tatang. Kaya pamankit din nila kayo mo.
Tasalud-sudag no kaya't dati sumurot kanya. Itatanalpasan ti kasarmi kini Gerson, ag naeda kon iti balayda nanang. Sigurado ka iti kasta desisyon mo, Margie anak ko. Awanan agbalew. Ay nawaw, sigurado ak ananang. Madanaganak lang amin anak ko. Apay kuma, kat amok mat ti aramidak nanang. Kasanulaangan no. Ni Gerson matla ang tinangibagang agnaad kami ijay nanang. Wen, ngam kasanon no. Ay nananang, awan rumbang apagdanagan nyo. Saan matan nga ubing ti anak yu kat? Ala, adaken kada ita anak ko. No kayat mo ti agnaed iti ayan ti katugangam. Palubusan ka nga ruden. Agsingsingput ka laeng ijay tapno awan maibaga ti katugangam ken ka. Kauwan mo ngamin. Nasingputak mo, sipod pa'y idi nanang. Nalaingak ang makipagayam anya. Naimbag abigat mo, Gerson. Kastamit kada kayo, nanang. Ni baka mo ngay, ayabam at amangan tayawn. Nakaturog pa lang ti manugang iyo. Malaldawan magayam. Unata na puyat, nanang. Ay nawaw, anyat nakapuyatan na mo. Anya kumapay, nanang. Nagbuybuya idirabi iya. Anya, awan trabaho na aya. Nag-resign. Awan plano na nga gaplay manan. Yaka mo, nanang. Naa, sikat ti asawa na, ngam di mo ki din amaw. No kayat yo, di da kayo ti makisarita iti manugang iyo. Jak amo kada kayong agasawa. Anyan tulaangan ti pagbanagan nyaw, no kastat aramid yo adwa. Kaslawan plano yung mat itibiyag yaw. Mabisbisi na kung Gerson. Urayan ta ni nanang. Sa dinot na pananaya. Sa dino kumapay, napangim matang iti pangaldawan tayo Ay nawaw, saan pa'y anakalutaw? Saan pa'y? Ayabanda taday dyan no nakaluton. Ay, sapay mabisina kun. Adu ti danom iti kusina. Uminom ka pa'y Agtrabaho ka mamangaminan tapno ada kwarta. Wen, agtrabaho ak intun lunes. Aginanaak pa'y mutatanay. Nabampanlugak launay. Makalawas meten nga agin inanaka. Basol mo mutlaang No saan ka kuma nag-resign iti trabaho, di nasaya at kuma. Adda kuma kwartata ita. Anya? Saan ko makikita ni Kasinsin Margie dito balayo Auntie Irma? Iti ayan ti katugangan na ti pagnanaedan da itanak ko. Kastagayam. Naimbag man tay manugot nga agnaed ijay, Auntie. Wen met, jak kumakayat ngem ammo na kanuter aramiden na. Bareng awan rumso aparikot Auntie. Day tabot ti kanayon nga ikarkararag ko nakong. No siyak ngamin, kat jakmat kayat ti makikabkab balay, Auntie. Uray na singpet dagiti katugangak. Ay, uray siyakmat kaanakan. Day tati saan amaawatan ni Kasinsin mo, Marcie. Agpakalaing mo day dya amaysa. No agsasaukot kas lanalaka. Narigat nga tati makikabkab balay. Tauray na singpet dagiti katugangan. Saan lata maliklikan ti parikot. Pudno launay tinakunam kaanakan. Deprensya lat tamot ti lumasin. At least, masursurum pa'y ti tumakder kadagiti bukod mo asaka. Ay, agpada kayong agasawa. Apay ka dinanang. Ay nawaw, di mo amo no apay. Agsaludsud ka pa'y laang kanyak sika, Gerson. Ninanang met, bigbigatan anaputo ti ulo yo. Asino ti saan apumudot ti ulo na, no kastala ka na yawn. Apay ka di aya, nanang. Ibagamot kan bakit mo at tumulong ay iti maaramid dito'y balay. Ha? Uray agin nawla iti plataw, no isot aramidin na. Day talaang nanang? Kan agbirok kayo adwa iti pagtrabahuan yaw. Tay natalgad kumamot at trabaho atap no makaurnong kayo mat. Adda ka di pa'y ibagayo, nanang. Awanang, day talaang. Ibagam iti asawam ti imbagak. Tama umak meten iti kastangar aramidin nyo adwa. Makaungat ni nanang katatabakal. Ay nawaw, iti anya aga po kanumot. Wana, tasaan ta kanong amo ti tumulong. Anyat imbaga na kang kaya. Tumulong ka kanu iti maarami dito'y balay. Anya? Sikan tumad ngamin. Day tagpupuklang dito'y silid ta kan agsilsilpon tar aramidam. Kasano ko maatumulong nga, kat no kasta makariingak, awanin maaramid, ta inaramid matan ni nanang mo.
Ti kahit napay kat agsapul tay tinatalgad a pagtrabahuan ta. Naa, apay amakibiyang pay lang day ta bakit? Isu na ayat ti mabannog no agaplay ta iti trabaho. Aramidon talat tanti bagbagana. Iti kasta kat awan rumswa a parikot. Ay saan ang mabalin ti kasta kanyak? Man nakibiyang launay mat day ta nga inam. Na, apay nga impake ka? Common sense mat tan a Gerson. Papanam ngayon. Sa dino kumapay, agawid akong iji balay ah. Ay nawaw, kas jay laang tinaibaga ni nanang, agawid kamutan. Makaumat yung ugal yan ta nalaing nga inam. Na, No kayat mo ti sumurot kanyak, sumurot kalat ta. Ngam no di mo kayat, okay lang kanyak. Awan na sakit abakrang ko. ang mga nudinak palubusan ni nanang apumanaw. Di da kayon, iti man nakibiyang nga inam ti agden na. Awan na sakit abakrang ko. Dayta ti ibagbaga kanak ko. Managdakdakas magayam da di akatuganga. Ay nawaw, sigurado nga day naramid mo adin na nagustuhan. Iso akas ta ti panagsasauna kada kayaw. Talaga laang kit di ang manakibiyang ah. Kunak man no kabaalam Di man ikumpara da di adjonalin kanya. Kasta unay ti pananguy-uyaw mo iti kasinsin mo, idinadamag mo adin na kayat ti makikabalay kan katugangan na. Itaasi kamot ten tinakiasawa, saan kayo mo't nga agkin naawatan iti katugangam. Wen ata madingarod ti ugali na nanang. Nakababain launay no maamuan ni Jonalyn ti kasta na pasama kanak ko. Inton sumarunong amin, di ka agpakalaing. Diwan laang, siya kunti nakababaen. Adda punto ni kasinsin mo a Jonalyn. Uray na singpet ti katugangan. Nasaysaya at lata alumasin ti agasawa. Tapno maliklikan ti saan a pagkikinnaawatan. Pimanaw kanumit gayam ni Margie iti ayan ni katugangan na. Ay nawaw, kaano pa'y tatang? Di may isang aldaw kanupay. Kat, sa dino ngayon ti ayan na itatatang? At da di tabalay da ah. Kunak man no nalaing amakibagay day di akasinsin ko. Apay ngay akas ta. San tayo nga mo no niya tinapasama? Ang mga no da saan da nagkinaawatan iti katugangan na. Iso amay mayatlat no lumasin ti agasawa, tatang. Win ah. At datal na ti panunot. San lang ka dayta? Masursuro na pa iti tumakdar kadang iti bukod na saka. Narigat mitlaan no kanayon nga adda dagiti dadakkel da kanam namaan da. Taamangan no mairwam da. Pimanaw mo't gayam ti kasinsin ko na naruda. Wen pudno day tanak kong. Itian niya aga po kanumo, nana. Binagbagak laang, tadi na mo amuter aramiden na iji balay. Imbagak at tumulong kan agsapul da itinatalgad at trabaho da. Gamkastaki din ti unga na kanyak. Anya? Ada tangtangsit day di akasinsin mo, Junalain. Sarut pa'y kidi ah. Di na amo ti tumulong. Kasla doon niya masapul a pagsirsirbiyad. Ah? Ay, kuha na. Pudno day tanak kong. Diyak amaw. Kaslaawan arapa apda para itibiyag da. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kanyak edi, tatang. Itangay, di na mo la natakderan tin sausawang na kanyak. Saan na mo laang ka di akabailan ti makikabalay? Aga pa da kanumot nga midan kin katugangan na. Wen ata sadot ken natangsit kano ti kasinsin ko, iso akas niya, tatang. Kasimot ano kasta? Naamiris namat siguron ita, no apay adyak kayat ti agnaed iti balay ti katuganga. Sigurado na itanan ko. Sigurado ang mabain pa'y dadyagan ka. Tadi na natakdiran dagiti ado asa unakin ka ide. Agpakalaing ngamin kat di namat amo ti sitwasyon. Nadamag ko at pimanaw ka iti ayan dala kay mo. Wen, pudno tinadamag mo. Ada parikot? Apay, anyat na pasama kasinsin. Saan kami anak kinaawatan iti katugangak? Naragsakan. Nulimasin kayo kumakinla kay mo. Naliklikan ko matikas ta aparikot. Naa, Pudno mat kasinsin. At namo laang ngamin benefits a maala tayo. No sursurwan tayo ti tumakdar iti bukod tayo asaka. Kan, maliklikan mat lang ti saan a pagkikinawatan. kat, si kamanan tinalaeng. Siyak manan ti awan amuna. Inton sumarunong amin, di ka agpakalaing kasinsin.
Ibagam kit dikin nila kay mo taagurnong kayo. Tagpaaramid kayo iti uray simple lang akalapaw apag naadan nyo. Awan tupay pagtrabahuan. Ay, kat ibirok yun Takas tamad tinaramid mikin nila kay ko, idi agrugrugi kami pa'y. Agawid ta kuman ija balay Margie bakit? Ay saan? Diyak kayat ti agawid di jay. Ay no, apay ngay. Agurnong talangan. Anya? Agurnong ta, iti kasta, kat maaramid ta matikas iti inaramid da kasinsinjo na len. Ti kayat mo ka di asawan kat lumasin ta? Wan, panagkunak, kat may mayat matnukas di ti aramiden ta. Makaadal ta pay adwa. Okay. No kasta ti kunam, kasta nga ron taramiden ta. Agpatakder ta iti uray simple akalapaw laang iti daga ni nanang iji amyanan. Tinapatag kat ada pag naadan ta. Saan ta makikabkabalay? Ay nawaw! Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao, dumteng kat dumteng tulat tamet ti pannakauman na. Nang runa no aglablabas tayo meten. Takas kunada nga ruden, numapno ti salup, aglupyas. Isu nga aramiden tayo kumamet, ti responsibilidad tayo. Tapno saan da mauma kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya manen ti bagam, nakad-ado ami school mo sika Emma. Wan ata nalipatan matan ti sustento ti putot mo. Naa, di ka makaururay mo. Ay nawaw, siyak pa'y ti saan ang makaururay. Kat no dua abulanin nga awan ti inted mo asustento. Awan pa'y nga rod kwartak, unay kamutan. Dawat kanya. Kat adda kayo nga rod iti ayan dagiti dadakkel mo. Kat, gaputa dito ti pagnanadan me, di ka matan mangtad iti sustento. Ti kayat mo kadi asawan, kat dagiti naganak kan kakapsat ko ti mga ramid iti responsibilidad mo kuma. Ay nawaw, adda imbagak akas taya. Agar aramid ka man ngamin ako nakon. Agbain ka mat Alfred, agtungpal ka iti saritaan. Wanmut ngamin. Urayam lang no kaano, tawan pa iniggamak akwarta ita. Adda mo daduma apaggasgastusak ditoy. Siguradwam lang nga da maitad mo. Dagulit ka mat. Mang tedak to kunak langarudan. Asino di imawag, Alfred? Text ko ah. Ay nawaw, anya nga'y timbag at ti ex mo kun ka. Kasi ti sigod, kwarta man ti daw-dawatan na. Una yan day nga ex mo. Awan lat ibagana no di kwarta lang ang kanayo nun. Day tangarod ti pakaasarak. Rupat kwarta mat gayam day nga ex mo. Launay ah, awanan bay na babae. Naibos siguro at skincare na, isong agdawat manankan ka. Saan ko na responsibilidad ti skincare na niya? Naglalaingan na nga eh. Ibagam kan kwa na, apay ngamin nga itid mo amin adaw-dawatan na. Saanan ita? Namiris ko alugi ak no kanayon amang tedak iti kwartakin ko ana. Iso a kontrolem ti itid mo a kwarta. Saan mat amabalin a relax laeng ngagdaw-dawat kan ka? Panunutom asika ti mabambannog ngagtrab-trabaho. Kunak tumut si kaday ta Emma. Ha? Kasla dinak am-amumut. Siyak tinobya ni Alfred nga ex mo. Ay na, Windy, am-amo ka. Nabigla akla ang tainasit ganak mo't. Gaputa na patagti bagakkan ka.
Anyat ibagam aya. Masiksikuranon ni Alfred iti kasta nga aramid mo. Aramid. Dawat ka adawat iti kwarta kan kuana. Ay nawaw. Dakas no agdawadak iti sustento para iti putot na. Para iti putot na, wano para iti skincare mo. Skincare mo't nga ibagbagam. Kurang tupay ititid ni Alfred a para iti putot na. Kita man tarupam. Madlaw nga daw usaram. At dangagpaiso ngom kwartak ti inggatang ko. Saan a kwarta ni Alfred? Anya laang matimagatang ti 500 per month ngay. Rupat kwarta kakit di ah. Na konsintidor ka magayam amaysa. Nakita ngay nasitgan na katinobya ti ex mo, Beshi. Makapabusor nga rod da di awindi. Apay, anyat imbaga na kin kaaya. Rupat kwarta ak kano beshi. Ay nawaw, kasta ti imbaga na kin ka. Wan, ipagarup na nga igatgatang ko iti skincare ko ti kwarta nga ititid ni Alfred. Kadno 500 per month laang matid-itad ni Alfred. Dayta nga rod beshi. Kurang pa'y amaigatang iti masapsapol ti putot na. Nalakalaang kanwindi ti agsaw iti kasta. Ta saan na pa'y anapadas ti pagdaldalanam ita. Awan pa'y mo't ngamin anak da. Dayta nga rod beshi. Agtanang dayta a babae, ta amangan no inton madamdama kat pagdalanan ng tumot ti pagdaldalanam ita. Amangan no agsiko kat saan tumot atakderan ni Alfred. Ni Alfred nga itatang. Adda na panan na. Sa dino. Di akong sinaludsod. I-text mo ah. Hay, maasarak launay iti dayjay nga Emma, tatang. Ay no, apay yan anak ko. Apay ang maasar ka iti ex ni Alfred. Una, tarupat kwarta, tatang. Naranaak nga rod ijay paradaan. Kat, ay no, madlaw nga addaos usarin na ijay rupa na. Iso a clear skin. Saan mo't adakas no kahit natagpapintas? Tidakas na, kwarta mo't ni Alfred tigas gastusan na. Tinatamag ka. Kat 500 per month laang ka no itid ni Alfred para iti anak da. Una nga. Ay na, hindi anak ko. Kurang ti 500 iti makabulan anya. Ay natatang dinak maawatan. Sikat si sana makawawat anak ko. Di mo kanunungan ti kinairresponsable ni Alfred Anubium. Tama nga no inton madamdama, kat si kamot ti makarma. Nagsweldo kayo ka din, Alfred. Wen, Manutinted mo kin ni Emma ngay. sa nga rin lang ah. Mabalinan na ita. Naglalaingan na ngay. Ay wala, narigat nga ti trabaho. Saan mo ta mabalin nga itid ko ti kagudwa ti sweldo ken ko na? Ay wana, kontrolam. Iti kasta, sursurwan na mo ti agtrabaho para iti anak yo, ken para iti bagina. Ha, saan kat aday tamang namnamalaang iti itid mo ti amuna. Sika nga rodan ti makam mo amang isend iti kwarta iti Gcash na. Ay sana, jak kayat. Si kalatan ti mangisen ken kuana. Amangan wag panayon man inday jay. No anya ti itid mo, isulatan. Iso mo tinang papanaw kan kay ije balay da. Iso tinakiwin naswas kan ka. Ita, dawat adawat, iti kwarta kan ka. Kumusta ngay? Adda inted ni Alfred asustento ken ka, Beshi? Awan pa'y nga rod beshi. Panagsusweldo mo't iti kalman. Wan, ngam awan pa'y mat insend na. Awagak to beshi. Ay katwa na, ibagam nga agsustento latta. Ngamen, putot na mo't dayta. Wan beshi. Naranak iti sentro iti may isang aldaw. Ngamsan kun akinasarita, tama nga no agsubang kami pa'y. Ay wan no addamat maibagak ang kuana kat agkalintagan pa'y laeng. Naimbaglangan tasan ada kayo tinagkatuluyan. Naku nampay beshi. Naimbaglaangan ata iso ti pimanaw. Iso ti nagdesisyon ng agwin naswas kami. Ngam no agsasao kat kaslabasol mo pa'y. Sika ka no tinang papanaw kan nakiwin naswas ken kuana. Puskol rupa nga rod da di alalaki beshi. Aramiden na ti amin tapno iso tinadalos iti imatang ti sabali a tao. Naisend kunti sa nga ribo. Anyat ko na. Sa nga ribula ang tinset mo para itinasurok a 2 bulan? Ada reklamo. Ay nawaw, panagkunam kadikat umdas ti sa nga ribo. Di ka payagyaman ta da inted ko. Nukas tamat ka na yon, uray di kan mangtad iti sustento. Di mo matnamnamaan nga ipakitak pa iti putot mo. Makauma ka mat. Saan ko pa'y alasong batang tinaibagana?
Ngam inidip na kidding ti cellphone na. Kumusta ngay? Anya tinagsaritaan nyo, Alfred? Ah, makaungot nga rod kanya. Ay nawaw, isupay lang ti makaungat kan ka. Makapasar nga rod. Kunamlan asino mo. O ready kan mangtid iti sustento. Kunana kidding. Apay, pakurangan na pailaang tititad mo. Wain, ti kaya't na siguro ako 10,000 titid ko. No di na kayat amang tid ka iti sustento. O di saan laang, baybayam. Para makita numatakderan na mo laang. Anya kalakit di mo twinde. Tila ipupus mo iti Facebook mo. Apay ka di aya tatang. Nakita ti impus mo. Kat amuklatan ama ipapan iti ex ni Alfred Dayjay. Anya kumaita kada kayo tatang. Apay ang makibiyang ka iti parikod da adwangay. Bayam an Alfred di mang sulbar iti dayta abanag. Di kan makibiyang pay. Saan mo't amabalin nga agul uli makaklaang atatang? Siyak tinobya ni Alfred ita. Responsibilidad ni Alfred ti mang suportay ti putot na. Di ka kadi agbalin akong sintidor anak ko. Di mo karunungan ti kilong aramid tinubyaw. Ni tatang mo. Ang mga nudumteng tutal daw apagbabawiyam dagita nga sa usawang mo anak ko. Babae ka. Mawatam kuma ti sitwasyon ni Emma. Nang runakit at damot anak da. At the good news ko kan ka, Alfred. Anya day taya? Agdadag sanak. Ha? Anya? Ni, apay ngay akas na ti reaksyon mo. Kaslasaan ka naragsak. Sigurado ka kading agdadagsan ka? Wen, adto'y ti pregnancy test ko. Kasanong arudan day ta? Pangalaan tayo ti gastusan tayo. Agtrabaho ka. Manulaang mo ti susweldo ki Jay. O di ang tipid tayo. Nalakaayamot ti kasta ka panunutam. Anya? Adda ka di kwartam di ta? 500 lang tinabati. Apay ka de. Agpa-check up ako ma. Kung gumatangak iti vitamins ko. Masapul ka di pa nga ag-vitamins ka. Wen atap no nasalun at ti ubing nga ipas ngay ko. Umtas mo siguro ti 500. Ay nawaw, kurang day ta ah. Eh di katangam langan. Noon ya't umanayan na. Anya? Ano sampay lang? Atawan pa nga rug kwarta. Awan maitod ko king kaita. Naskin nga urayang magsweldo ah. Apayan, Wendy, anak ko. Di ka matagtagari dita. Kasano mo nga ming tatang. Tanya, Sa anak pa ila nagpas ngay. Ngamdakkel mo din tinagbaliwan ni Alfred. anya. Kasla mapilpilitan lang. Manulaang matiit-itid na akwarta kanyak ngay. Saan nga umdas para kada kami itiputot na asikug ko. Day tati bagbagak kang kaiday. Anyat aramidok tatang. Pagsaritaan niyo adwa ti parikot siya, anak ko. Di namot nga rod kayat. No adda ibaga ket ibaga na amaturog kaming tanabambannog kanu. Nairuwam siguro mo ah. Konsentidor ka magamin iday. Apaan pa'y ti ex na. Awan ka di pa'y ni Alfred tatang. Awan pa'y mo't anagawid. Ay nawaw, sa di naman nga tan tinapnapan ng dadya at tao. I-text mo. Makauma mo tin ti kastangar aramidan na. Dakkel tinagbaliwan na tatang. Oho, sa nakabamati adakkel tinagbaliwan na. Anyat kayat yung asawan tatang. Sigo din nga ugali na ti kasta. Italang nga impakita na keng ka. Itatadamot yung anak niyo. Ammo ka o nanyat sumaro na mapasamak. Si kantumot agpakpakasi keng kwa tapnumang tidla ang itisustentaw. Ay, sapay lang kumata saan ang mapasamak day tatang. Iti kasta mapaspasamak ita. Kat saan nga imposible, anak ko. Ijayan titurong na. Nay, nakaraingan ti abok. Mapan mo pa'y kitaan. Ituloy tantulaang ti agsarita nung makaturog ti ubeng. Anya nga iti planom, Alfred. Diyan mo. Kasano adi mo ammo? Kat adda nga ruden anak ta. Agsina talaangan. Anya ti ko na. Agsina talaangan. Agawid akong di balay may. Saan kumamot akas ta ah?
Awan mo't amok anagapaan ta. Nakapangiding akon. Katsapay lang ko mati-irespetom dahi ta. Kasano nga ruden nga iti anak ta? Urag sina ta. Agsustinto ang natamay. Tapno awan mo may bagbayo kanya ka. Anya? Sige, sige. Tagimpaki akong tagawid akong. Ni Alfred nga eh. Diyak mo't makita dito'y balay. Awanin tatang. Pimanawon. Anya. Nakiwin na swasan kanyak tatang. Kunak tumat. Kasta te aramidan na king ka. Agsustento ka no tatang. Itapay laang katagsapul kan iti sideline mo, anak ko. Awan mga sikaso iti anak ko. Agbiro ka iti flexible at trabaho Aglako ka kasday. Numay papan iti sustento. Di mo namnamaan ti ited ni Alfred. Nakita mo ti trato na iti ex na. Tunggal agdawat ni Emma iti sustento ken kuala. Ay, masiksikuran akong tatang. Si kamutan ti masiksikuran ita. Si kamutan ti adday ti sitwasyon ni Emma ide. Nagawid ka numat ni Alfred, iji balay da Emma. Kunak man no nagpasngayan ni Windy? Wan, ngam nagwinnaswas da ka numat tan. Ay nawaw, matlaang. Isumat tinangag ko nga istorya. Naglukon day jing Alfred. Talaga nga awanan ba in day lalaki? Apay, maasyan ka ni Windy? Ha? Kasla maasyan ka mat ngamin ka ni Windy. Katno grabe mat day nga agsaukin ka ide. Uray kas jeti pa nagsasauna kanyak idi. Kat kaasilat tamat, beshi. Hay sos, karma na lakit di daytan. Kanunungan namat ngamin tikilong aramid ni Alfred. Konsentidor awindi. Hello, Alfred. Awag kamot nga awag si Kawindi. Apay ka daya. Nalipatang samot ng tiputot mo. Anyat kaya mo asawin. Kwarta! Kasapulak ti kwarta. Awanin igatang ko iti masapsapul ti putot mo. Urayom nga agsulto Kastala ka na yun ti bagam kanyak. Aginggat ka ano nga agurayak Awan nagtumaan nyo kan Emma. Ay di nakikumpara iti dayjay nga Emma, ha? Pudno may. Agpada kayo arupat kwarta. Anya? Kastamot lang daramid ni Emma kayo. Natural! Mangted ka iti sustento taputot mo mat daytoy. Makita. Awan nagdumaan nyo kin Emma. Ha? Saan asyak ti kalkalabanam? Agsustento ka. Tanudi mo kaya't ipabarangay ka. Agap-apa kayo manan kin Alfred. Una, tanaturad nga agsao iti kasyay, tatang. Kunamlan asino mo't daya at tao. Kat, ada inted na sustentaw. Awan nga rod. Awan nga rutan namnamaam kin kuwana Masapol ngagtrabaho akong tatang. At niyangay nga ron. Kat irresponsable mo ti amatanak mo. Inaramid na mo't lang kin ka tikas ti inaramid na kin Emma. Tatang. Anyan tulangan ti maiba ka ni Emma. Numaamuan na ti kastoy na pasamak. Sapay kinunsintem ti aramid na Alfred idi awan pa anak yang. Bidot ko dayjay, tatang. Karmam laki di daytan anak ko. Pos kapay mo't apos ini. Ita, si kamot tan dagparparikaw. Pagbababawyak ti panang kunkunsintik iti aramid ni Alfred idi, tatang. Urag babawi ka, saanin na may suble tinapalapas. Pagadalam laangan tinapasamak anak ko. Made, ti makibiyang iti parikot ti sa bala tao. Ken mangkonsinte iti dakas nga aramid. Ay nawaw! Di ka agbalin a one-sided. Di mo konsensyon ti anyaman abidot nga aramid ti maysa a tao. Isurum kit di, tapno baliwan na ti kilo nga aramid na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Inayon mo dayto iti abasto tang indulin ko, sel mo lakay. Ay nawa, dilata manen. Naa, apay manan. Di ka katagyaman, tada inyawid kong abastuta. Nangalaan man iti dilata. Iti may sangal daw, tuyutin nyawid mo. Common sense matan alakay. Di mo ibaga Ay na, kamali ti pampanunutom. Ginatang ko ti dilatang insangpet ko. Saan ko atinakaw? Nay, awan mo't imbagak at tinakaw mo tinsangpot mo Awan, ngam amuklatan nga iso ti adda iti panunot mo. Diyak amukin ka bakit? Alam kit ti dagitoy ta idulin mo. Masapul nga agurnong ta iti abasto tapno adalamutan ta inton panagtutudo. Ta saan ta makatrabaho? Siguradum laing anadalos tinagtao dan dagita amakan Wan ka di. Danag mun ayala kay. Idulin mo dagitoy tapno saan apasalsali ditoy kunak manal. Anya ti baga Madam Abey, Adda sumangpot akabagyan mi inton bigat. Kaya't asawan dayta, busy kami kinilakay ko. agbakasyon kayo, Madam? Wen, mapan kami man met ijay la union. Ayun mayat ti aglangoy ijay, Madam. Kasla reunion mi metlaangan dayjay. Iso amaturog kami ijay iti dua arabi siguro. Si kapay laang ti makamu dito yan. Ayun Madam. Awan parikot dita. Siya kun ti makaamu iti amin. Ti collection mo idulin mo na imbag tapno saan amatakaw. Wen, Madam. Amok dagitan. Kaanong agbiyahe kayo ngay? Inton rabi Ay kat enjoy Madam. Imawag ka din ni nanangkan ka, David Lakay. Saan mait? Bakit? Nag-text ngamin ni Manang Marta. Ay nawaw, at dadangaro din ni Jay. Wen Lakay, kasangsangpot dalaunay kanu itay. Ha? Nagsapa da nga yan. Husto mo't ket di atap no makainanada mo't. Sa bagay mo't kit-kya. Aywan gayam. Dagasun ta kanu damanong Rafael iti ayanda ta makilugan da. At damot lugan ni Manong Rafael. Saan na nga itugot aya? Makilugan da kanu tapno saanin nga aggastos iti krudo. Ha? Itaman pa yung agtip-tipid dahil siya tao. Krisis mo ngamin Lakay. Sige, awagam nga roda ni Manong Rafael. Ibagam nga agsagana da tagrubatan. Diyak kaya tagro-ora itinabayag iti-igit ti kalsada. Naimbaga malumaw, sel mo anak kaw. Nay, da kayo matgayam, nanang. Adda ka din ni Milaing. Awan pa nagawid, nanang. Apay kuma. Agpaw itak kumakun kwa na. Anya ti pawit yo ya. Dilata kan mantika kuma. At apay mo't abastumi dito'y nanang. Ikan kailangan ang tadumot day jay. Ay nawaw, saan silmaw. Abas tuyo dayta. Apay kit din nga itad mo kanyak. Tadumot lang day jay, nanang. Di mi kabailan ngay busen. Aya, Inaldaw mo't ngamin nga dayawid ti anak yo. Iso day ta. Maururnong moten. uray ikan na agpaw itaklat ta. Tapno saan aday ta agdaw dawat laeng tar aramida. At dakada kayo day ta, nanang. Subra kayo. Tada kayo tagpili iti alaan nyo. Diyak mo't ammo no niya ti kayat yo jay. Ayag yaman akmanen anak ko. Ay nawaw, sabon man ti inyawid mo miling bakit. Wen atap no adda paglaba lakay. Tila iyaw awid mo bait. Inted ni Madam daytoy. No sa anak amang iyawid, adda nga rod kwarta maigatang mo. Pagbalinam samat a grocery store ti balaytan. Di ka payagyaman, tada isang put ko nga usaran. Tapno saan nga isupay ang magatang dita store. Kat nagluto ka kadeng, mabisbisina kon. Nalpasan Dagiti ubing ngay, Itulod ka nun ni nanang dito'y balayin ton madamdama. Di magasak itayan ni nanang idinalpas si trabaho kitay. Gamsan akayat dagiti ubing dagawid. ang mga nurabiin tumanan nga itulod ni nanang dagijay. Awan mo't dakas dita. Tinapatagkat itulod na ita dito'y balay. Umuna ak nga rudan amangan, tanay, mabisbisina kon. Urayam laangan dagiti ubing, tagigiddan kayo amangan. Imbis at duwangal daw lang ti bakasyon ta. Wan nga rod Lakay, pa-extend damot pa-extend. Sigurado nga ta nga agawid tayo yung tunbiga. Siguro
Umunata ko mga agawid, ngam amangan no adda maibagada kadata. Day tamot lang ti pampanunutok itay. Kumusta mo't nga ta ni Miling ijay? Saan ko pa anak kasarita lakay? Awagan ba kay? Kumusta mo't ti negosyo a pinanawa mi jay ah? Inton malamlaangan. Ay nawaw, mabalin mo't ngamin nga itamot lang. Mabalin nga agpaiso ngam amangan no bisi dayjay. Amumot, agmay-may salaang anagbati ijay. Ay wala niya. Awagak tulaangan inton madamdama. Itikas na sa anak ama kasi nga. Hello, madam! Kumusta ti bakasyon nyo? Nasaya at latamot miling. Nabayagan kayo mat dita, madam. Tinaibagayo kanyak kat dua arabi ilaang. Inton bigat nga agawid kami. Sigurado daytan. Kumusta ti istor dita? Nasaya at latamo, madam. Ado ka di pa'y tilako tayo? At dapay mo't, madam. Kunaklakit din no naibusan. At dapay mo kiday. Agpa-deliver kailangan into nagsubli kayo. Unan tinapatag kat adda pa'y display dita. Wan, madam. Agpakada akong tanay. Adda gumatang, madam. Aduda. O sige, awagan naktulaangan no saan ka abisi, tagsarita ta. Wan, madam. Bye! Anya tiinyag yung nakasupot, nanang. Sabakan chikaw anak kaw. Nangalaan nyo iti chikaw? Inted ni Antim Elisa. Ah, Dagiti apok nga ay. nakaturog da pay laang, nanang. Awan trabahom ita. Adda, alas 8 amang lukatak ita. No adaramidan nila kay mo ijay garden. Ibagam nga idagas na lata dagiti ubing ijay balay. Wen, nanang, kasta talaga ti plano na. Nalangaruda na nakaw, agpakada ako. Agkapi kayo pay ananang. Saanon, inton maminsan tulaangan. Nagkapi akmat nga minan ijay balay. Busy ka ba kay? Saan mo't? At dalabas basaak iti cellphone ko. Buyaam day tao eh. Neng, Ay nawaw, nimiling mo dayta. kita tinaala ti CCTV, bakit? Anya dayta aya? Buyaam ti video ah. Neng, kita no niya tararamidon na. Ay nawaw, anya di imbulsa na lakay. Sabon. Na, apay anang ibulsa iti sabon. Takawan na lakit di bakit? Ay naglokon, apay ngay akasta. Italang mata nakitak tararamidon na. At ang agpay so CCTV. Ngam saan mo ta 24/7 kat isotean ti atensyon ta. Kaano pa'y nga taakasta ter aramiden na? Samtang ammo bakit? Panagkunak kat masapol at tutuka mo't laang ti CCTV. At maggayam kalukwan day dya amilay. Nay, nagawid kay magayaman, madam Abe. Wan, kasangsangpot mila ang itay. Magrikupak matan, madam. Ang mabit laang. At to'y titulbak, madam. Da kayo nga rudan ti makaam mo iti istoryo. Ne, apay nga itad mo titulbag kanya kat adamot tulbag ko. Aywan anya. Apay dayjay. Pasensya kayon, madam. Matartaranta akmatan. Matartaranta ka ko nam. Ay ko. Medyo laang, madam. Iti anya aga po amataranta ka ngay. Adan samot aramidam ajakam mo. Ne, awan madam. Nadalos ti konsensya. Ay, naimbaglaangan ta di na nadlaw ti shampoo iti bulsak. Kahit, kumusta ngay bakit? Inbagam ka di kang kuha na tinadoktalan ta. Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Imbagam ko makin kuha ng amuta ti kalukwan na ah. Ibagak to, ngam saan pa'y nga ita. Kano nga rin nga ibagam? Basta, saan pa'y nga ita. Dumteng tulat ta. Ay, kita bakit? Di mo urayan ang maibustilakom iti store mo. Siyempre, saan ko mat nga ipalubos ang mapasamak ti kastala kay? Mangal-ala aklaang iti gundaway. At nga rodon ebidensya iti CCTV. Dumteng tulat ta ka di lakay. Relax ka laang. Jak amo kang ka bakit? Agtalag ka ka di ngamin kanyak lakay. Amok ter aramido. Ay, anyangay man ta imbulsam. Ay nawaw. Kasano anaam mo ang mga daing bulsak, sel mo? Amok ata inaldaw mo't akas tatar aramidam. Naa. Kasla sari-sari sturmut ti balay. Kitam dagiti nyaw awid mo. Agsasabali.
Adda makan, adda dilata, adda sabon. Naglalaok. Kasta talaga ah. Kita tama nga no inton madamdamag at addamot gamon kalukwam dita. Kalukuan. Anya kumangay no bilang. Ammumon no anyat kahit ko asawan Anya? Tapno ibagaken ka, nakadkadlaw launay. Bakit? Kitaang, adda manan imbulsa na bakit? Nagturod mo tanday di amiling. Namin, ano adara sa kasta tinaramid na? Nas ka na maaksyonan ta. Tadimot tin makarik na iti konsensya day di babaeng. Ipagarup na siguro asaan ta makitkita ti kastangar aramidan na. Rumor ka, tamapan mo ka sarita. Sigurado nga agawi din day di inton madamdama. Wen lakay. Ikami ti pagnakman na. Diyak kayat ti kasta nga empleyado bakit? Tila takawon na may. Ay, makapadismayamot ti kastoy. Madam? Siyak nga ron. Kunakman no saan kayo nga umay ita, madam? Kumang adamo ngamin nakita. Ay nawaw. Anyat nakita yung madam. Anya ti adda iti pulsam. Nay, saan kay amaawatan, madam? Ay nadikan agindi di ammo. Tanakitak nga adda imbulsam itay. Nakitak iti CCTV. No kasta? Imun monitor dagayam day di a CCTV? Apay adi ka makasungbat. Anya ti imbulsam ko na. Ay, kwa madam. Awan day toy. Irwar mo wenno kayat mo asyak ti mangirwar. Irwar kon madam. Kapilaang matimbulsak, madam. Panagkunam kadikat nasaya at ti kastangar aramida, ma? Nagbidutak, madam. Sapay la kumaata mapakawan na. Gaputa saan at 24/7 amamun monitor mi ti CCTV. Takawan da kami matan. Kamalik, madam. Ikarik, saanan ang maulit ti kastoy? Talaga saanan ang maulit. Taitamot lang. Ikatan kan iti trabaho. Saan ko maakasta, madam? Awan amok adadum apagtrabahwak. Nakapagdesisyon akon. Kagurgurak launay ti agtatakaw nga empleyado. Nay, nakamisuot kamot anagawid si Kamiling. Nakamisuutak ayamot. Naragsakak tupay. Anya tinapasama kaya? Nagresignak iti trabaho, klakay. Ay nawa. Apa nag-resign ka may? Nagresignak at agbaladay di ang Madam Abi. Anya? Ang di bali saan lang mat nga isudat ti mabalin ko apagtrabahuan? Adu pa'y di takag. Oho. Adda siguro kalukwan ngay naramin mo anya. Ay nawaw, kalukuan mo nga ibagbagam dita. Awan dakas nga inaramid ko anya. Amangan mo't no kun kunam laeng nag-resign ka. Ada kang kaano pa tiyang ti ibagbagak kuno saan? Di mo amo ti ugali ti puskaw. Iso adi ka agsa uakasta si ka, silmaw. Kadi ka agungat Ibagbagak laeng may. Agsa pulaklaangan iti daduma apagaplayak. Amom anariga tagbiro kiti trabaho ita. Nalakalaang dayta no siya klakay. Apay, ti kunada, agan anusak iti ayanda. Sana, pagan anok kumamot ti agtrabaho kadakwada ngay. Nagkapuwa kiti pagtrab-trabahwam. Kat sabali mutan ti adda ijay miling anak kaw. Ni kara kalugaran tayo mutan. Wan ata saanan nga ijay ti pagtrab-trabaho ak nanang. Apay mat, nagikat ka. Ay, kwa nanang, nagresignak iti trabaho. Nay, kaano pa'y? Idi pa'y napanalawas, nanang. Iti anyaga po ang nag-resign ka. Nagresignak, ngamen, saan akon anaragsak iti trabaho ijay nanang. Anya, Day tatipod no, nanang. pagtrabahwam ngayon ita. Awan pa'y, agis tambayak mampay. Ag-relax met da tao tapno saan at trabaho akanayon ti maar-aramid. Nay, ni karamot di kinasarita yun nanang. Isungag pa iso silmaw. Italaang anak kapag sarita kami itinalapat. Anyat nagsaritaan nyo ayan nanang. Api akastat itsuraan nyo. May papan iti panagululbod ni Mileng. Nay, apa yan? Kinaibaga na kanya kat iso tinagresign. Isumat imbaga na kanya. Ngam saan kanu apod no dayjay? Anya? Tipod no kat naikat iti trabaho na. Gapo iti panagtaktakaw na. Anyat ko na yun nanang? Inikat tibos na. Tataktakawon na kanu dagiti lako ijay. Kunaktupay kat.
Pudno ti atap ko. Wan, mangibaba inday jay atao. Naglokon day di amiling. Agsarita taman ni tinalapat bakit? Kontrolom ti boses mo ata nakaturog dagiti ubing. Napatag ti bagaken ka. Anyat ibagam aya. Saan mo't gayam apod no nag-resign ka? Sika mo't gayam ti inikat da, gapoy ti panagtaktakaw mo. Ay nawaw, saan ah? Di ka naglibak, taamumi ka na ng tipudno. Asino tinangi marites kada kayo? Ni Kara, ti insukat ni Madam Abiken ka. No kasta? Inistorya day di akara tinapasamak? Wen, amo na tipudno, isungay danon namot ka na kami kinanang. Talaga mo't day di Madam Abi ah. Managdakdakas. Saan ang masapul nga istoryaan na iti sabali a tao ti maipapan iti day tabanag anya? Pudno mo ti istoryana. Mapanak man iti ayanda tagsarita kami. Maturog ka kid din, naon aramidam. Ay saan? Sikreto kumamutan ati maipapan iti day tabanag. Apay kit din nga istoryaan na iti sabali a tao. Di mo panggapan ti makiapa iti bus mo. Taamangan no agbaliw ti kapanunutan nakit idarumda ka. Laglagi pa nga da CCTV da. At da ebidensyada nga agtaktakaw ka. Kat, kastalat tangarudan. Pagkataalam ti napasamak. Taintom sumaruno. Di kan agaramit iti dakas. Di mo dadaalan ti reputasyon mo para laeng kadagiti na immateryalan abambanag kunak tumad. Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti reputasyon mo gapulaeng kadagiti na inmateryalan a bambanag. Tano na imbag kan napudno ka a tao at adu ti bendisyon a maawat mo. Kang runaan iti amin at datal na ti panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agtagtalos kay mo't manen. Kat kadaldalos yung lang hindi kalman nanang. Awan mat ngamin maararamid ay sunanak ko. Ay nawaw. Noon aramidan nyo. Aginanakay kitdi. Jak mat kayat ti agil ilad iti agmalmalaw manak ko. Kun maysa, mayat ti agdalos. Santay nga amo, amangan no adda bisita sumangpot. Sino kumangay mo't nanang? Santay nga amo, anak ko. Wano? At daman mawag kata kayo kapag yan tayo. Amangan ko nak no at daman agbakasyon dito lugar tayo. Kat pagbalinan da a vacation house ti balay. Awan mo't kit day, anak ko. Agbalin kay man nga instant babaw ng dano ko ha. Sapay nalaka kayo mo tamabamban mo kita. Gagangay ti buba kita, anak ko. Saanan akas ide, akabailak nga si kaswon dagiti bisita as sumangpot dito'y balay. Umay kami man, Auntie Marcia. Oliver? Da kami nga rod, Auntie. Umay kami man nagbakasyon dito lugar niyo. Ay, adda pa'y serbisyo. Lugan mo day jay. Saan, Auntie? Lugan ti kayim ko, ti makit-kita yo. Adda intugot mo agayim mo. Ay diyo pa'y impakpakaam mo nga umay kayo agbakasyon ita. Tapno na isaganaan mi kumamot. Da kami lang matkit di, Auntie. Innam kami. Mala, ayabam nga rod dagiti kakadwam taag merienda kayo pa'y. At damot na bati at hinapay dita. Inton madamdaman ton, Auntie. Nabsog kami pa matkit di. Talaga na asikaso kayo kadagiti bisita yo, Auntie. Ay, siyempre,
Madimot no mabaybay ang tibisita. Iso agay kahit ko tagbakbakasyon dito lugar yo, tanasikaso kayo. Ha? Very open ti balayo, kan asidag kayo pa iti beach. Ay madamag kuman ka anakan. Awan ka diti trabaho. Makitang tangdanak lang, anti. Isumat lagayam amasansan ti panagbakasyon mo dito lugar me. Tawan ti daddo mapakakumkumikumam. Uwan, anti. Sulitik ita ta makabulak-bulak pa ilang. Tanong mga asawa akon, awari na. Limitado ti oras ko. Nay, nagadumot tan taginatangyaw anti Marcia. Kapilitan a kaanakan Julen. Para kadagiti kabagyan tayo a bakasyonista. Kabagyan tayo a bakasyonista kunayo ante. Wen, addamanen da kasinsinyo Oliver di tabalay. Ay nawaw, kaano laang mat idi nagbakasyon da ditoy. Ita, at dadamanan ante. Awan ka nung amin trabaho na. Iso aday jay. Ado ti oras na ngagbulakbol. Ay sos, sigurado. Adumanan ti intugot na agagayim na di tabalayaw. Ay wen aduda nga rod kaanakan. Di, adumanan ti asikasunyo ante. Wen bisita mo nga rod dagi jay. Masapul nga asikaswan tayo ida. Ay sos, at dantumanan maibaga ni kasinsin ay sunno kwa. Kasurun mo't nga rod ni Ayson tikas jay. Kasanumat ngamin ante. Pagbalinan damot tan a vacation house tabalayaw. Sapay kumkumpormi mat at tao ti itugtugot ni kasinsin Oliver. Simbang pat ka matgayaman, kasinsin Ayson. Oliver? Wen, imay kami. Tagbakasyon kami dito yung lugar yo. Sa dino tinagapamaya, insan? Kalkalpas lang ti trabaho. Kasta ka di. Tagi-tagagayim mo man siguro ti kadwa maimayan niya. Wen, kasinsin, madama tilangoy da. Agasam man, at nabay service yung. Lugan ti kayim ko dayta, kasinsin. Pagtrabaho mi taya. Adumot ti oras mo agbulakbol. Makitagtagdak laeng, no dagayab kasinsin. Yak pa'y ngamin kayat ti agaplay ti permanente at trabaho. Sumat lagayam Awan pa ka kumikuma, may so akasta. Nawaya kang agbakasyon no kaano kayat mo. Pudnula unay dayta kasinsin. Sige, panawan kayo pa ya. Sumurutak kadagiti kagayam ko. Umay kamin tulangan intun madamdama kasinsin. Da kayo manan tagluto na anang? Wen, anak ko. Agluto akman iti kananda kasinsin mo. Ay nawaw, manungal daw matan ngay lutlutuan nyo dagita tao. Gagangay na bisita da ka nga rod anak ko. May da dito'y balay, tapno pagserbian nyo ida. Kas nakunak itayon. Bisita da anak ko. San kay to pa'y aparigatin dito'y balay no datatayo laang? Ang mga no adda maibagada no sa anak nga agluto. Marwam mo dagita tao. Kabailak pa'y mo't anak ko. Kabailan nyo, ngamdyak kaya't amabambanog kayo ti kastangay dadyo nanang. Isuda kumamatan at agluto iti kananda. Wen, bisita da. Ngam panunutan da kumamat bakit kayon. Siyakmat, at da trabaho. Bayamon anak ko. Tapno awan maibagada. Ay, sana mabalin ti kasta. Tunggal agbakasyon da. Dito'y balay ti pagtulungan da. Isong amudamot ko mga rudno anya talaramidan da. At daman napatag nga ibakakin kakasinsin Oliver. Anya dayta kasinsin Ayson. Nairuwam ka matan dito'y balay kasinsin. Dito'y akanayon ti pagbakasyon ang nawan trabaho. Ay nawaw, wen taamok nga open ti balayo iti kaskada kami abakasyonista kasinsin. Agsubli-subli kayo matiti balay. Kabisado mo ti kusina may kasinsin. Anyat kaya't mo asawan kasinsin. Numabalin mat akit ta kayo matintagluto iti kanan nyo. Aginaw iti nanganan nyo. Kan aminen, tapno saan mat akaasin ni nanang. No siyak, saan kay amasikaso tabi siyak mat iti trabaho. Kaya't mun samot nga agawid kami. Ay nawa, saan akasta kasinsin. Ti kanyak laeng kat open ti balay. No pa'y kasta, ano sa nyo kumangasikaswan ti bagbagiyo. Tabakit mat ni nanang. Sana kas idya na pigsapay ang mga sikaso kadag iti bisita na. Di mo pa'y idiretsyo no kaya't mo nga agawid kami.
Sana kasta kasinsin. Makisarsarita ak lang itinasayahat ken ka. Kat sapay la kuma, tamaawatan yung matdayta. Agawid kamlangan, tapno awanan ta do asaom. Makapaawan ganas kamad. Agawid kayon kaanakan Oliver. Wanan Irma, umayak la dumawat iti eko bagyon hadda. Adam kaanakan. Angam ko na man no inton Sabado pa nga agawid kayaw. Makalawas ti bakasyon nyo dito, isaan aya? Kumaa, ngam nadadalan timod ko, anti. Ay nawaw, apay Mike. Diyak magustuhan di pa nagsasaw dahi jeng Aison. Apay ni Aisaon. Madlaw adi na kayat amapan kami iti ayandan. Anya? Santo pa nga agreklamon anti Marcia. Isukid din tinagado ti bagbagana. Asikaswan nyo matibagbagiyo Punanakit din. Nangag ka din ni Marcia, tikas ti apa nagsasao ti anak na? Diyak mo anti. Ngam agawid kami lata. Iti kasta, awanan ti ado asa una. Natural, asikasunda kayo bisita kayo nga raw. Nariga tagsasao, anti Irma. Ne, apay akas jay ti post ni kasinsin Oliver, kasinsin Aisaon. Nasakit tinakam day dya kasinsinta. Ay nawaw, apay yan kasinsin? Adda ka di diyo nagkinaawatan? Imbagak lang, met. Ano mabaling kat isuda mat ng tagluto ti kalenda. Ta open ti balay. Ngam kastakid din ti asar na kanya. Anya? Day tagluto, kinaginaw kuma itinangananda no iso ti maramid da. Amuna mo't abakutin ni nanang. Wan nga rod Kanayon mo't adita balayo ti pagturungan da no umay da agbakasyon. Tunggal agbakasyon da pa ikat mapan iti makalawas. Wan nga rod. Kasla balay na mo't langin ti balay mi. Tijak pa'y kayat, kat kumporme ti awid na. Day tamot laang ti made no open ti may sa abalay. At da talaga dagiti abusado asaan makarik na. Pudno launay kasinsin. Isupay kit dia pagsakitan ti ulo. Amaw ti naramid ni Aison kini kasinsinyo nga Oliver, Julain kaanakan. Ha? Ne, anya nga inaramid na, Ante Irma. Pinagsasawan na dagiti bakasyonista. Ay, dayjay ka day? Madiman ti kasdi nga naramid na. Imbis nga asikaswan na dagiti bisita da. Ay kat madanagan mo't siguro bakit mo't ni Auntie Marcia? Kabailan pa'y mo ni Marcia no tutuusan. Ay nawaw, saan nga min aban-banugan ni Aison ni Auntie Marcia? Iso siguro mo't aakas jay tinaisawang na, tadi na kayat amabannog ti inana. Wan ang bisita nga ro da Oliver. Natural, maasikaso da ta bisita da ka nga raw. Ay na ante, amuyo mo't akanayon da Oliver di tabalay da. Masansan mo't nga agbakasyon da. Di mo man kanunungan ti dakas nga aramid ti kasinsin mo si ka Julain. Ti bisita kat rumbang laang ama asikasaw. Wan, pudno day ta, ngam case-to-case basis mo't ante. Nakapsuta ni Auntie Marcia. Nimot kasinsin Aison, busy iti trabaho na. Makarik na kumamot ada kasinsin Oliver. Kasta titrato yaw kadagiti bisita yaw. Ay na ante, saan nyo amaawatan ti kayat ko asawan? Kanayon nga agbakasyon ni kasinsin Oliver dito'y lugar tayaw. Agnaad da pa'y dito iti manungal daw. Saan adakas no asikasun damot ti bukod da abagay? Naa, Kas bisita, adalat ta kumamot bain tayo iti akin balay. No ammo tayo abakat ken lakay da, ay kat tumulong tayo latamot iti maaramid Nang runa pa'y, no manungal daw mo't makiturog tayo iti balay da. Anya ti may imbaga ni Auntie Irma ken kakasinsin Julin? Da kayo ti imay na inistorya kasinsen. Ay nawaw, apay ka numanan. Ay katuan adiyo kanumot ngamin asikasuan dagiti bakasyonista bisita yaw. Ay nawaw, sipod ubing da kasinsin Oliver. Kat di tabalay ti pagdagdagusan da no umay dagbakasyon diti lugar tayo. Amok day ta kasinsen. Kanayon nga asikasuan ida ni Auntie Marcia idi paylaang. Ita lang meta nagsawak itikas jay. Tabakitan ni nanang ko. Sakit masansan mo ti panagbakasyon da kasinsin Oliver diti lugar tayo. Ang sisinukat dagiti awid na dito Hay na nakunampay kasinsen. Day tamot ti saan amaawatan ni Auntie Irma. Da kami man ti dakas iti matang ni Antin. Exactly kasinsen. Una yun, Auntie Irma. No dakas kami,
Apay ngarot atunggal adda kabagyan tayo, agbakasyon dito lugar tayo, kat ije balay ti pagturungan da. Nalakalaan ka ni Auntie Erma ti agsao, tawan mo't ngamin kabagyan tayo amayat ang makiturog ije balayda. Bagbaga amot di anak mo, Marcia. Apay ni Aison kasinsin Irma. Dakas mga mintitrato na kadagiti bakasyonista kabagyan tayo. Ah, tika di saan daan nagkinaawatan kin ni Oliver. Wan, apay mo't akas dyan kasinsin. Bisita nga ron da Oliver. Natural, asikasyon nyo ida. Imbaga laeng mati anak ko nga agluto da, kan aginaw da kasinsin. Isuda bisita? Wen tabaketak meten. Ni Aison kat adam trabaho na. Awan dakas nga insawang ti anak ko iti kasinsin na. Di mon kanunungan ti arami ti anak mo. Bagbaga am kiday, tapno saan aday ta agreklamo ti paglaingan na. Sa rinot nagapanyo, Auntie Irma. Ijay sintraw, kaanakan. Anyat arami din nyo dito balay. Asino da kita kakaduam? Dagiti gagayem ko, Ante. Taglangoy kami manan. Kat dito'y balay ako matipagdagusan mi, Ante. Kaano lang iri nagbakasyon kayo dito? Ita, ada kayo manan. Wala tawan mo't mararami di jayan mi, Ante. Ah, Di mi mo't kat ti mapan ijayan da, Auntie Marcia. Tamangan no adda ni Aison ni Jay, kat makangeg kami manan. masansan ti pa nagbakasyon nyo dito lugar mi ah. Mayat mo't ngamin dito lugar yon, te. Ado ti libre. Ay nawaw. Anya nga, Ante. Mabalin ti makiturog dito'y balayo. Ah, ay kwa. Wanan ah. Ada kayo metan ditoy. Agyaman aklauna, Ante. Nakitak da Oliver iti ayan da antim Irma itay. Anyat ko na yun, nanang. Adda manan da kasinsin Oliver. Wen, Ay nawaw, agasam man da ita. bakasyonista mo nga ron ti kasinsin mo anak ko. Binulan mo ti panagbakasyon nan. Awan ngamin pakakumkumikuman na anak ko. Ang tinapatag, sana adito'y balay tinagturungan da. Ha? Wen takaasi kay manan amang ipaay kadagiti masapsapul da. Sakit ado trabaho kita. No ide kat naragsakak no da bisita tayo. Sa bali itan tabakit kayo, nanang. At kanumad na kasinsin Oliver dita ayan da Auntie Erma kasinsin Jolene. Wen kasinsin, idi pa'y kalman nga dada dita. Binulan ti panagbakasyon na. Wen nga rod, isumot tan ti aramiden na. San pa'y siguro ang nag-apply ti trabaho na? Sigurado da ita kasinsin. Mayat matkit di ano iti ayan ni Auntie Erma ti ayan da. Tapno mapadasan mat ni Ante. Ay nawaw, wen tapno mapadasan naman, tinapadasan mi kasinsin. Sige, agpatuloy ako kasinsin. At dapat ngamin trabaho kita. Sige kasinsin, agan-anad ka. Ituloy tanto ti agistorya no saan ka abise. Auntie Irma, aglangoy kami manan ita. Manan? Ay nawaw. At dadakas, Ante? Ah, ay kwa. Awan mo kiday. Ngamnadlaw ko akasla saan kay ama nga aglanglangoy. Wan tawan mo't bits ijayan mi, Ante. Kaano nga agawid kayo ngay? Depende ano anya ti baga dagiti kakadwa, Ante. Ah, kasta aya. O sige, Ante. Innakon, tanay. Pinanawan dakmatan dagiti kakadwa. Ada pa'y lakom apuset ka anakan Julain. Adda pa'y mat Ante. Ika naaman iti 2 kilo laang. Ay nawaw, apay nga yakas ta ti itsuraan nyo Ante. Ay, masiksikuranak lao na yan kaanakan. Itian niya Ante. Kasanaw, katsan mangaminan nga agawid da Oliver. No kasta, adda da pa'y laang di tabalayaw Ante. Wan kaanakan. Ay kat usto tapno ada si kasunyo Ante. Sa anak nga rodan amaragsakan iti kastoy amapaspasamak. Makabannog sika. Siyak matan ti agluto iti kananda. Siyak ti agparikot no anya ti ipasidak kadakwada. Ita, mahawatan nyo mat siguro ni kasinsin Aison Ante. Maawatan nyo no apay akas jay tinaibagana kada kasinsin Oliver idi napan abulan.
Mabambanog akon, Oliver. Ah, nabanog. No malpas kayo amangan, mabalin ka di nga inawan yung dagiti nanganan niyo. Ay, kwa. Adala ka di, ontay. Ada pa panak ita, malamtaw ti panagawid ka. Da kayo mulangan ti makamo nga agluto iti kanan niyo inton alas 12. Okay, ontay. Aramiden nyo ti imbagak. Jak kayat amadanunan ti ado a plato iti lababaw. Uwawon, ontay. Saan adakes no agbakasyon kayo dito lugar may? Tinapatag kat amoyo ti aramiden yaw. Manungal daw yung matan dito eh. Da kayo matan ti makaamo ang mga sikaso iti bagbagiyo ah. Umayak man kasinsin Marcia. Agtugaw ka kasinsen. Anyat maipaay ko kan ka. Imbayak tagis tambayak pa'y man dito eh. Makapa-stress ti mapaspasamak. Apay ka di kasinsen Irma. Naan-ano ka? Masiksikuranak nga rod kadagiti bakasyonista kaanakan ta. Da Oliver ka di kasinsen. Wain, adada nga rod ije balay. Idi pa'y may sangaal daw asim mangputda. Wain, ngamjak man amo kadagi jay. Kaslaawa metin plano da nga agawid. Anya? Parikot ko kitin no anya ti ipakan ko kadakwada. Agraman na nga nanda, siyak metin ti aginaw. Kastamot tinapadasak idi kasinsen. Ay, maawatak itan no apay anapudot ti dara ni Aison keng kuana. Aglablabos da magayam nga may. At least ita, amo mo nanti. Dagiti bisita ket masikaso. Ngam no aglablabas da, masapol nga agsao tayo. Saan adakes ti agbakasyon dito'y lugar may kaanakan? Ne, aramiden nyo mo't tikas itinaramid da kasinsin Aison kada kami, Auntie Irma. Siya pa'y lakuma at maawatam day ta kaanakan. Pagam di kayo madanagan, Auntie. Tanalpasin. Naginaw kami. Hay, agyaman aklaunay ano kasta. Agawid kami mutlangan inton madamdama. Di kay kumagumurgura kaanakan. Maawatan na kami kumangantiyaw. Nang runakit babakit kami metain. Saan akas idiubing kayaw, akabailan kay nga asikaswan, tanapigsa kami pay. Ala, wanan, Auntie. Mawatak tikat yung ibaga. Di ka madanagan. Inton sumarunong agbakasyon kami. Aramiden mi tikayat yo. Itikasta, awan ririyo, Auntie. Agyaman aklaunay akaanakan. Agyaman ak, tamaawatan nak. Ay, nawaw! Rumbang laang nga asikaswan tayo dagiti bisita wenno sa nga ili tayo. Ngam kas bisita, di tayo kumamat aglablabas. Tumulong tayo mat. Kang runaan iti amin, agdalat ta kumamat makuna a limitasyon. Iti kasta, saan da ang mauma kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awan aramidom ita sa nila kay. Apay ko ma, Wilma bakit? Aday paramid mo? Ipabunag ko man dagiti bato iti talon. Bato? Un, dagiti bato iti talon ni Nana Susing. Ay nawo. Apay nga ipabunag mo kanyak. Kat inurnong da nga ruday jay ta ikabiti da kalumait. Nalpas mo tan. Nakabiti mo ti bagbaga na nga ipakabiti na idi.
Panagkuna kat saan dan akasapulan dagijay abato. Ay nawaw, di ka man agar-aramid si ka, Wilma. Ibirbiro mo man ti gumurahan ti kalugaran tayo ken ka. Na, para ba tulaang? Nagato abato dita. Dahi ta inurnong da pa'y laang may ti paginteresam. Mapan mo kit di bunagan, tadda pangusarak kadagijay abat bato. Sana nga agtatakaw bakit? Iti anya aga po abunagag dayjay. Kat inurnong danana susing dayjay, taadda ka no pangusaranda. Nakasadsadot ka laki di mutan. Di mo ammo ti may baon. Nagato abato ija karayan. Ammom nga adayo ti karayan. Kasla di ka agpampanunot mo't si kasani. Ay nawaw, anya ti aramidam, Wilma? Ni, adda ka mo't gayam di tanana susing. Apa nga isaksakom dagita abataw? Alaak man tadda pangusarak. Nagadua bato dita. Dayta payla ang mit inurnong mit timapan mo bunagan. An-anwen nyo kumamo dagitoy abato, nalpas mo tanti impatrabaho yang. Ada pa'y pangusaran mi kadagita abataw. Isungarod mo't nga impabunag ko. Na, agraman ba to? Iimot mo pa inana? Kukwa maya? Saan ko ako kwa? Ngamda kami tinangurnong kadagita. Oho, di ka man dita na nasusing. Ay, di mo ipilit ti kayat mo, kunaknay. Saan man aday takin na imot mo ti ipang pangrunam si ka na nasusing. Si kaki di di mo pagintirisan ti saan mo ang nagbanugan. Agraraman kamay. Isublim dagita abataw. Nagadua bato dita. Dayta pay laang mat inornong mitimapan mo alaan. Makabannog mo ti kastoy. Anong dagita abato aya, Wilma? Kasla di mo makitkita ti marmargaay nga arubayan. Nangalaam nga rod ka dagita abato. Di talaang. Ay nawaw, di mo ibaga nga inalam ti bato nga inurnong danana suseng. Isungag pa iso. Nalpas mo tantim pakabiti da. An-anwanda kumangay tinabati abato. Inbo nagdamot da ita, iso adi mo kumapaginteresan. Ay nasani, saan da ako kwa dagito'y abato. Iso amabalin nga rod nga alaag. Wen, saan da ako kwa? Ngam agbain ka mata. Isuda tinang ibunag ka dagijay abato. Inurnong da, tadda pangusaran da. Iso adi mo nga rod takawan. Ha? Agraman ba to asaan damot ako kwa? Iyimot dapay? Kasta nga rod ti kayat mo, agnamnam ay kalaang. Nagado abato dita. No apay mo't ngamin adagiti inurnong da pay laang timapan mo alaan. Inton kwan, daytan to ti saan nyo pagkikinawatan. Nagpakada ni Wilma king ka, Mari Suseng? Nagpakada. Anya kumati ipakada na kanyak tunyaw, kapsat. Nalabasak itay, kat madama abumbunagan na dagiti bato nga inurnong yaw. Anya, intuloy na nga raw. Wan mat, kunak ano nagpakada king ka? Ay nawaw. Imbagak mo't adi na kutkutsin dagijay. Tada pa'y pangusaran bay. Ay awanan dandan ni maibunag na aminan. Talaga dayta kalugaran. Nairwam nga agnamnam ay. Nagadua bato dita. Dayta pa'y laang mo't inornong miti alaan na. Talaga mo't Kasaritam, tapno saan nga agruam dahil di babae. Ay wang, talagang agsarita kamay. Saan man asyak ti pangar-aramidan na iti kasta. Ni Nana Susing madyalim mabas tatang. Isungag pa sa Marta anak ko. Anya nga ginangag ko pagsarsaritaan nyo. Kasla bato madjay bagbagana. Dagiti bato nga inurnong dananam asuseng. Apay dagiti bato tatang. Alalaan ni Wilma, kat saan mo't nga rod ang nagpakada. Ay nawaw, adumot ti bato ijay karayan no kayat da. Siyempre, di na kayat ti mapan ija ita adayaw. Ti kayat nakit agnam ay laang. Ay, saan mo't anasaya at ti kastaa? Isukit din ti agnumar iti nagbanugan ti pada na atao. Dahita nga rod anak ko. Di na pa'y ko na nga ipakada na nga umuna. Basta alalaan na latamat. Hay, anyan ti kasta kalugaran. Sakit ti ulo, tatang. Nairwam amang alala iti saan namat akukwa. Arig nan ti agtaktakaw no kasta. Nagalas nga rod nga arameg. No kasanumot ti kinasingput nila kay na. Isumot ti kinatangsit na. Ni bakit mo nga'y, sanay, Awan ni Wilma dito'y balay ita, Nana Susing. Apay ka de. adala ko man napatang nga ibagakangkwana. Anya da ita, Nana Susing.
Kaya't ko ang makasyarita. Tawan babain na anangala iti bato nga inurnong may. Ay, Wen. Siya kung tagdawat dispensar iti narabid ni bakit ko nana. Kinasyaritak met ide, adi nakutkutsun dagi di abato. Ngam no apay met anatangken ti ulo na. Ibagam tay subli na dagiti inalala na. Kanayon mo't abagbagak nana. Ngam kasjay mo't anarikat akasarsarita. Ang di kay madanagan. Kasaritak manen ti asawak. Wan man, nagalas ti kasdi nga aramid ti may sa babaay. Di mo't agbain. Bakbakitan nga awan panunot na. Ay nawaw. Isublim ka no dagita abato si ka Wilma. Ay nawaw, asino tinangibaga nga isublik? Ninanasusing ah. Imay dito'y balay itay, kat kinasarita na. Uray anya pa'y aramiden na, saan ko nga isubli dagita abato, period. Anya, Saan namut aginatang dagita abato ka? nalabos mo ti kasta kinatangsit mo. Ha? Anya kumaitakan ka? Bakbakatan ka, ngam nagalas ti aramid mo. Agbaing ka kumamot ah. Awan dakas nga aramida kanya. No awan dagas nga aramidam, saan nga agriri ni nanasusing? Wano, kayat mo ti maipabarangay. Uray ipabarangay dak, awan bibiyang ko. Talaga natangsit ka, bakit? Amaw si kasane. Talaga akong trabida ka itibiyag ko. Ha? Di naklangaro din tultulungan, nagadupay laang ay bagbagam. Maminsan pa'y ngagsao ka, makitam, saan asyak ti kalkalabanang kuraktuman. At dagan ka na ita, ngam numauma dagiti kalugaran tayo ti kasta nga ugalim, kat adda aramidan dagan ka, makaamu ka matag. Kumusta nga'y nanasusing? Insublimat lang ka din ni Wilma dagiti bato? Saan nga rod nakaw? Manula a piraso ti nagbati ijay. Awanan ti kunak nga ikabitik iti malikudan ti balay may. Di yukit diin pa barangay, nana. Impabarangay ko ngam awang mo nga agpakita. Ay sus, kabutang na malagayam ti sumangaw. Nairwam kit din ay ti kastang aramid na. Nakapuspus ko launay ti panagruprupa na. Siyak lang ti pangaramidan na iti kasta. Talaga makangag kanyak, nana. Ay uray siyak, maminsan pa nga aramidan na ti kasjay. Maminsan pa. Ay nawaw, anya nga iti aramidan nyo, nana. No di nakabutang ti maipabarangay, siya kong timangted iti pagnakman na. Ay wan tapno agnakam. Marmarwam ti karuba kasta ti galad na. Oh, makitam, saan nila kay? Ay nawa, tiyan niya man ay. Awanin, nagulimukin dayjay ananasusing. Kahit, anya kumaita. Ay na, awan mutlaangan maaramidan na lakay. Sama, ang mga nagululimag, ngam addamot kam sa bali a plano na dita. Dayjay pa'y tikunam. Kanayon mo alaglagi pa yun. Nga oray kasanupay ti kinasingpot ti may sa tao, numapunuan da ita. Sigurado adi mo magustuhan ti aramidan na ken ka. Amo ka, kasken ka mo laang dagita akalugaran. Na. Nagpatinggada laang iti sao. Ipagarup da siguro, akabuteng ko ida. Hay, nagdagsan laki di matanda ito abi nagkat ko. Ni. Kayo mo't dagita. Ay nawaw, kayo mangamin. Nangayo tawan mo't pagsungrod tayo. Nangalaamot ka dagita akayo. At damot kinayok idigalman. Adda ngam kurang dayjay. Kurang. Wan mo, doa nga aldaw laang kat maibusan day ta. Agure ka. Pamilyar kanyak dagito akayo ah. Anyat kayat mo asawan. Ay. Di ka man agar-aramid si Wilma. Nangalaam ka dagita akayo. Di talaang lakay. Dagitin samot impusti ni Tata Tonyo iti garden na. Isungag pa iso. Inala ko na, tawan mo't na imula iti garden na. Talaga mo ta. Di ka pa'y agyaman, tadain sangput ko. Wala. Ngam asino tinangibagakin ka akaywam ti pusti ti garden da. Sigurado amulaan da pa'y dayjay. Kano mano abulanin nga awan imula dayjay. Kaputasan da pa'y nagmula. Takaawam ti pusti da. Ay nalakay, saan mo't laangan ama usar da kita. Pagsungrod laangan da kita. Ay na. Talaga amang ibabayin ka. Uray sandang agmula. Awan karbangam amang ala ka dagita. Anya nga tati imulak iti daga nga inabangam Marta anak kaw. Da kayo man, tatang.
Anya ti kayat yu aya nga imula. Nateng ko ma. At dapay mo ti pusti day. Mabalin pa'y day day, tawan pa'y makatawan na. Kasapulam ti kwarta, tatang? At damot kindi kwartak dito, oy anak ko. At day gatang ko iti imulak. Ay kat nasaya at ngarud ano kasta, tatang? Tulungan nak lang agpanunok. Wanya nga ta si mayat ama imulay day. Da kayo man, tatang. Tay kabisado yo nga aywanan, tapno amuyo ti araramidan yo. Sa bagay, adda puntom anak ko. Kan sakbay nga agdesisyon kayo, kitaan nyo pa'y no natibker dagiti poste, kan numabalin pa'y ang mausaryo. Natibker pa'y dagijay anak ko. Awan pa'y makatawan. Kitaan nyo atatang, di una iti agbannog. Uy, mapankuntuman pa siya rin ti garden ko. Kalpasan ti panangan ta. Anyamot tindag kita akalugaran. Apay manan, tatang. Awanan, kinayo damot gayam ti puste ti garden ko. Ay nawaw. Ay sus, sagparikutak din, wanya ti imulak. Sino mat ngay nga ta tinangala iti poste iti garden nyo, tatang? Dita ti jak amo anak ko. Agimbestiga akmampay. Aywan agimbistiga kayo, tatang. Agimbistiga kayo. Tano asino man ti awanan bain anangayo iti poste. Ibagayo, tasukatan na, tatang. Kasta talaga taramidag. Naglalaingan nga dagita at tao. Agraman pusti ti garden. Kaywan na kiday. Kalukwan man. Italaang manan ang nakita ka dito garden mo, kapsat tunyaw. Una, tayo italaang manan anak kawayaak kabsat. Anya nga iti imulam kapsat. Gakpay karon amo kabsat. Agparekutak ta kinayo damutan ti postay. Aywan. Adumat ti pusti dito'y ide. Adong agpaisaw, tayo sumati nararamid ko iday. Ngumday, sa balimutan tinagnumar. Asino ngay nga damot tinangaramid iti kasta. Ay, kabsat, amangan ko naknuad na naranaam. Awan mo, nuunyok akalugaran tayo ngay. Di mo nakasarita. Saan pa yung karaw? Kasarita ang kapsat. Ang mga nuada nakita na. Ada mo dita kalapaw na. Saan nga taabisay? Saan mo siguro? Mapan ka iti kalapaw na. Tada kayo ti agsarita. Huwag man agpaisaw. Heh, kunak tumag. Adang agpaiso dito'y balayaw dagiti poste ti garden ko. Nay, si Kamon Gayam, tataton nyo. Imayak ta kayat ko ang makasarita ni bakit mo. Aday ti kusina, tata. Madama ti panagkape na. Iba ka man tarumar pa'y lang. Pagsaritaan may dagiti poste at tinakaw na. Sumrak ka pa'y atata, tada kayo tagsarita. Awan ngamin amok dita. Mabusurak la unay, ti dayta nga asawam sanay. Mawatan kayo, tata. Oras siya. Mababainak mo din iti kastang araramidan ti asawa. Ngam nagsaw, wano kontrayak ngamin ti araramidan na. Kat makaungot ka niya. Talaga kawanan baen. Sukatan na lagi ti poste, akinayo na. Ay baklabit, iti kasta kad makapagsarita kayo. Isumot ti makamungag palawag, tay sumot ti adatraso na, tata. Asino tinangibagaking ka, amangayo ka iti garden ko? Ay nawaw, usarin nyo pa'y laang dagijay aposte ay tata. Siyempre isungaro na pinustyak, tada imulak. Nabayag mo tan adi yung minulmulaan. Kun may saanin anatibker dagijay aposte. Pagsungrod laang ang dagijay, iso nga inalak. Ay, saan asyak ti pangipakpakatam iti kasta nga ugalim? Ay na, daan nga rudin dagijay, tataton nyo. Daan mo't nga ibagbagam. Kitnawan pa'y makatawan dagijay apostay. Sukatam tumanin, ano agmula ka? Ay, nawaw. Nalaka nga raw. Manulaang matinalak ijay ngay. Kitno danda ni maibusan. Sukatam dagiti nalalam Ay nawaw, apay asyak ngay. Si kaata nagturag kamot ngamin ang mga ayo iti saan mo mo't ako kwa. Sukatam dagiti No di mo aramidan ti kayat kao. Saan laang adimandat aramidak kang ka. Nangag mo ka day. Anya ti plano ngay? Kaano nga isublim na kita poste? Kano na isungrudin ti daddo malakay. Ay nawo, parikot mo matinday ta Anya? Di kag patulong kanyak ta desisyon mo matinangarami diti kasta. No day bagbagak iti kat apanak.
Siya aka na yung ti pagsasawam. Anya nga ita. Dayjay ti ipasukat da kanya. Daan apuste. Makamu ka. Parikot mo matanda ita. Apay ngamin akaywam ti poste ti garden ngay. Kat awan mo't ngamin na imula ijay ide. Ay, pangaasem. Isoblem. Tapno malpasin ti saritaan. Minulaan daman kan saan. No ammom asaan mo ang nagbanugan. Di mo matpaginteresan Oho, nagsasao ka? Kasla di ka nairano da. Anay ko. Apay ngagtibag ka ngay! Wan atap nagtalnakan. Nagadulakit ding ipagbagam nita. Aramidam ti maiparbang. No di mo kaya ti matibab manen. Makauma ka. Anya? Sana siyak ti pagpungpung tutam ha. Tano maumakin ka. Saan la ti bab ti maramanam kanya kulak tumat. Nabayagan anagul ulima ka. Kumusta ngay, Marta? Sinukatan ni Wilma ti postiritatang mo akinayo na? Wen, nana. Adamot tinangdanan na akabagyan da. Ay kat nasaya at ano kasta? Damag kaw, kat tinibab kanu nila kay na. Ay, wen, nana. Isumot ti istorya ang ngagkaw. Nakababain ti kasta. Naumamot siguron ani manong sanay. Hay, ure asino mo't maibus ti pasinsya no kasta ti asawa. Pudno launay, nana. Nasingpet ni manong sanay. Mairamraman lang iti kalukwan ni bakit na. Nasaya at Mike ta sinukatam ti pusti ni Tunyaw. Anya ngay ko matibibiyang muna na susing. Madingamin ti arami da kasjay. No saan mo ako kwa? Di mo matalaan Ay, agtal na ka man dita si ka na nasusing. Agbalbaliw kan Wilma. Di ka agbalin nga agtatakaw. Kunamutlan asino kang agsasao abakot. Di nakman pagsasawan akasta kunak. Tadamot atrasong kanyak. Anya? Kaya't mau tatibabang kamay Pagsaya atam lang arudan ti maibagbagakeng ka. Ay, nawaw. Agsingsingput ka, tabaket kan. Di ka mabain, iti kastangar aramidam. Bakbakitan nga awan panunot na. Ay, husto na nasusing. Agsardan kan. Sino kata lang arudan ti puste. Nagadupay lang ay bagbagam dita. Agsingsingput ka nga minan, Wilma. Nakababain ti matibab iti kasta nga edad kunak tumay. Ay gayam. Isarunom asukatan dagiti bataw at tinakaw mo iti talon may. Anya? Inton sumaruno nga main, di mo pagintirisan ti saan mo ang nagbannugan. Di mo alaan ti saan mo akukwa. Ay, nawaw! Di mo pagintirisan ti saan mo met ang nagbannugan. Kang runaan iti amin, di mo alaan ti saan mo met akukwa. Di ka agbalin ariribok iti padam a tao. Agbalin kakit di anasaya at apagayam kadagiti kaarubam. Tapno awan to ti pakaybabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ko na, miro anak ka. Gatangam tiripulyo ni Henry. Wala nang. 3 pesos ti may sa kilaw. Ta 3 pesos matripulyo iji trading center. Ay, nawaw. Apay agatangam ka nalakalangarudan tiripulyo ita. Adda planok na nang. Na, anyaman day taaplano mun, aya. Ag-ahente akman mait. Gatangag iti 3 pesos per kilo ti repolyo ni Henry.
Tailakok mo't iti sabali a lugar. Anya? Lumailakok iti nangingina, dadamot galan siyak nanang. Una nga magastusan kamot iti krudo. Ato ti ripulyo amalahon ti lugan ko nanang. Sulit ti gastos iti krudo. Mala, adakan ka dayta. Ipadas ko mamatag baling ahente tinatang. May mayatin da ito. Sa anak nga gastos kung sa anak amabanog ngagmula. Subtricks man, Camila. Tidakkel ka diwin, no? Wayne, 1.5 royal. May salaang. Mabitlaang ta mga laak. Ay wong gayam, pudno ka di tinadamag ko? Ay naman, anya tinadamag mo aya? Gatangam kanu matiripulyo ni Henry. Ha? Aywan, gatangag ngagpaiso. Abay ka de. Awang makide, nadamag ko laan. Gatangag, tayo sumutla ang analakay y trading center. An-anwam mati ado aripulyo? Basta da pang usara, ha? Anya? Nagadulagi da sa ludsod mo. Mudtoy gid din ti soft drinks agat gatangag. Ada kami nanang. Ti kasinsin mo ngay akadom ang naglakaw. Nagawid na ata ginanakan no. Si Kangay, agkapi ka unaw. Ay, saan pa nanang? Nabanugak pa imod. Nagmerinda kami nga minsak pa nagawid kami. Okay. Kat kumusta ngay ti panaglako yu iti ripulyaw? Nasayat la tamay, nanang. Nagatang kadimot laeng. Ay nawaw, siyempre siyak pa, di ko na ayaw. Manungay ti ganan siyam. Secret, nanang. Saan ko nga ibagbaga ka na kayo? Kitaan nyo taamangan numailawan kayo amang istorya kadagiti kalugaran tayo. Sikreto laing ti maipapan iti ripulyo nga inlakok iti sabali a lugar, nanang. Apay nga isekretom, kat saan mo't adakas ti inaramid mo? Narigatan, ang mga no aramidon damot ti diskarte. No kasta ngamin ti mapasamak. Siyak ti maawanan, nanang. Anya? Nang ipanan ni Miro iti ado aripulyo a ginatang na, Nana Albina? Inlako da iti sabali a lugar na kong. Kasta gayam. Apay ang nasaludsod mo na kong. Wun ta idi nagsaludsudak kang kuana kat di namat ibaga ti pudno. Jak amo nga ahente maggayaman ti anak yo. Dakkel siguro ti ganan siya, nana. Sinaludsod ko nga road, ngam di na mo't ibaga numano. Manuti pa nangila ko ni Henry kang kuana aya. Jak matlaan mo na kong. Taisik-sikrito na mo nga road. Dakkel siguro, iso adi na kayat nga ibaga. Siguro Ay gumatangak man kit din akong. Anyat gatangam, nana. May sakilo abangos. Ay, naibuson ti bangus, nana. Tilapia laangan ti adda. Mala, day ta tilapia latan na kong. Asino di kinasaritam iti cellphone mo, Fidel? May isang opisyal di syudad bakay. Ay nawaw, opisyal ko nam. Well, nagsaritaan mi nga ilakok dagiti oversize aripulyo tayaw. Isupay man mat. Mabalin mo kano tagla ko ijay? Adda pagparadaam no bilang? Adda bakay. Isupay mo't ti maurnong Sigurado analakamot laang iti trading center. Saan pa ikit di asigurado ano gatangan daday ta aripulyo? Day tangaron bakit? Isupay ko man agsubli ti daddo mga gastos tayo. Ay wala, dakkel mo ti gastos tayo kadagi ta aripulyo. Saan mo't ngaminan ang umina ti presyo? Iso nga ibirok tayo bakit? Aramidon tayo mama ti diskarte ti daddo mga gardinero. Tapno mailako tayo ti apit tayo. No kasta, itulod yu di syudad, Fidel? Wan manang Camila. Ipadas mi man nga ilako ijay. Ay wun barang magatang. Wan manang. Nadamag pumat aginatang ni Miro akalugaran tayo ti ripulyo ni Henry di na minsan. Wan. Ngam nalaka ka no manang. Mano kanungay ti pinangbayad na. 3 pesos per kilo ka no. Ay nawaw, nalaka mo gayam ano kasta? Wan nga ron manang. Ngam no choice ni Henry. Kasapulan na kanumat ti kwarta. Iso kayo nilako naman. Mano ti ripulyo iti trading center itaaya. 3 to 5 pesos samat. Ay, nalakapay laang. May mayat nga agpayso no ipadas yung agisursor. Mapanmat ti oras yo, ngam at least, mailako yu iti nangingina a presyo. Wan manang. Ipadas mi nga ilako iti 15 pesos per kilo.
Pagipanan ka numot da Fidel iti Repolyo da. Ila ko da kano iti syudad. Anya? Isumot ti kunada. Adda parikot? Ha? Awan mo't gede. Nadamag ko lang. Si Kangay, kumusta ti ginatang mo aripulyo ni Henry? Nagatang ka di mo laang? Ne, kasano anaamuam ti maipapaniti da itabanag? Kada nang ibaga kanyak Dakkel ka di mo laang ti ganan siyam. Secret. Apay ko mga ibagakin kangay. Diyak amo nga ahente ka maggaya man ita. Saan man na dito ti pagsaritahan ta? Ah? Ammom Camila, imayak dito itapno gumatang. Saan atapno makimaritis ken ka? Pudnugayan tinaibagan ni Camila kanya. Ay nawaw, anya timbaga ni Camila ken kaaya. Napaninla ko da Fidel Teripulyo da syudad. Ay kat nasaya at ano na panunot damot ti kasta. Wala, ngam kasano ang umina Teripulyo no ila ko damot iti 15 pesos per kilo Teripulyo da. Nalakakano nga rod iti trading center. Una, ngam iti kastangar aramiden da at adda alumakaman ng Teripulyo. Ad-adda alumakam nga ibagbagam. Mayat kit diti kasjay nga inaramid da. Una, ngam Ay na, di mo man amon ti tangtang abam. Agin lalaing ka man ako nakon. Ti kayat mula ang ngamin, kat si ka ti pangilakwanda, tapno adda maganan siyam, iso akasta ka. Italaang manin asinong batam ti awag ko, Fidel Lakay. Wan ata makumikom kami mo dito, bakit? Ado ti buyers yo? Sakto lang, bakit? Kat, kumusta ngay? Naibus ka dimot laang ti repulyo alako yo? San pa'y nga raw? At dapay na batay. At damot nga minagilakla ko ita si Dugmay. O sige, ipost ko manin iti Facebook, tabarang ado ti makakita. Wan man bakit? I-share post mo kadag iti groups. Tabarang ado ti makakita at agaditaw. Okay, Lakay. Mangan kayo matandita anyat orasan. Wan, nalpasan ni Taypay Okay, agpakadak nga rudan, tadda pa'y aramidak. Baliwak to ti umawag. At tuyan ti sabon agat-gatanga, Mari Gladys. Agyaman ak unay, Mari Camila. Ay gayam. Kumusta nga iti panaglako dala kay mo iti Repolyo iti syudad? Adda kanupay nabati, Mare. Ay nawaw, adupay? Mare, addamot kanu ngamin agilaklako iti repolyo iti asidagda. Ay, day tala nga agpayso no agigiddan da. Nga rod. Ang barang mapaibos da tilako da syudad mo tinapananda. Adu ti tao ijay. Barang amare, isupay manin apagpuunan mi ti maurnong abayad ti repolyo nga inlako da. Kumusta ngay Gladys? Ha? Nagawid ang dala kay mo? Wano at dadapay di syudad? Addada pa'y ijay. Saan pa'y ngamin anaibus ti repolyo nga ilaklako da? Ayun na wow. As ino nga min tinangibaga amang isursur da ijay. Anyat kayat mo asawan, Miro. No inla ko dalat takuman iti trading center di naibos ko man. Ay nawaw, nababangarod ti presyo ti repolyo iti trading center. Karkaro abo mabati presyo no ila ko da iti 15 pesos per kilo kadag iti tattao. Dakkel mo ti gastos mi, iso nga ibirok mi mat Kan may isa, adamot laang mayat nga epekto ti inaramid dalakay ko. Win-win solusyon mat laang tamaila ko mi iti 15 pesos ti repolyo mi. Dagiti mat consumers, saan da amang inaan unay. Wana, ngam karkaro nga rod abo mabati presyo no kasta taramidan nyo. Kasano ko maabuma ba? Kat sigud mo tin anala ka ti repolyo kadagiti trading center. Da kami mo't farmers ti kaasi. Wana, ngam... Ay na, di mo ammo ti tangtang abom. Karkaro alumakamot nga bagbagam. Mayat kit di ano adda mang isursur iti apit da. Tapno saan a repolyo ti ado iti trading center. Tano ado ti repolyo iti trading center. Adda abumaba ti presyo. Nakarmada nanang. Nakarmamot nga ibagbagam si Camilo. Da Fidel Napanda nang ila ko iti repolyo da iti syudad. Ket aging gaita, saan pa'y anagatang tilako da. Di dakit di ngamin ila ko iti trading center. Ay na di ka makauawat mo't si Camilo. Nalaka nga rod ti repolyo iti trading center. Iso nga inpadas dati nang isursor.
Na, Noan yaman ti desisyon da, awanan bibiyang mo dita. Apay anagado ti bagbagam kat pinadas mo mo tinagilako iti repulyo iti sabali a lugar. Kat oray di mo ibaga, amuklatan nga daganan siya. Nagawid kay matlaangan lakay. Pagyamanan iti Diyos, ta naibos tila ako may aripulyo, bakit? Hun nga ron, isupay tinaurnong. Gayam, nabasam ti kumit ni Miro iti pus mo? Nabasak lakay. Kinasarita nakpay ang iti personal. Apay kanuman ta kasi ti bagbaga tayo dya tao. Un ata semi-ahente matgayam da dya tao. Semi-ahente. Wun, malagip mo ti repulyo ni Henry a ginatang na iti 3 pesos. Huwan bakit? Apay aya. Inla ko na kanumagayam iti 20 pesos per kilo iti sabali a lugar. No kasta. Dakkel ti garansya na. Wun, dakkel nga agpaiso. Ngam no apay akas di ti ikom-comment na iti post ko. Iti kasta kararami din yaw. Kat karakaro alumaka ti presyo, ti ripulyo. Kunana pa ya. Un ata may samot nga ginlalaing. Sumanaungam di na mangarod amo ti tangtang abon na. Ti kayat na siguro, kat iso ti pangilakwan tayo tapno addaganan siya na. Damag ko kat nagatang ti repulyoyo, Fidel. Huwan manang Camila. Nagatang amin. Ay, pagyamanan tayo ti Apo. Ay, huwan nga rod manang. Noinla ko mi day ti trading center. Awana na. Amangan numanulang ti bayad na day jay. Saan pa'y kit di asigurado ano gatangan da, nang runa kat oversize matan. Mayat kit di tikas di nga inarami, Joe. Huwan manang. Uray kas kasanaw, kat naksayan ti lugi mi. Sugal at talaga ti aggarden. Huwan nga rod manang. Naimbag kumamat kadagiti kalugaran tayo, no saan akong kumpurmi ti lawlawatan da. Nimiro ka numat ti maysa. May samat da nga agpakalaeng, nonsense mo nga ro ti ibagbagana. anya ngay manan ti imulayo, Fidel. Patatas man mat. Nauma kayo ni ti repulyo. Anya? Ay kita nyo Taamangan no. Sumanao ka man ako nakon. Wan tano da dumakit da kayo mutla a farmers ti saan nga agpampanunot. Iso maluglugi kayo. Anyat ko nam? Ulitan man? Da kayo mutla ang ti makagabaw, no apay a maluglugi kayo. Awan ammom. Amo Miro, no awan na sayat nga ibagam, no awan maitulong mo, aguli magkaditan. Sana siya ti pagpungpung tutang. Tama nga nun niya ti marami ko ken ka. Ibagbagak laang matipod no. Di ka man nagpakalaeng. Di mo kontrahan ter aramidin may. Tawan mo't ammom iti gastos may. Agpapada tayo la kayat na tagbyag. Timangsit day ja Fidel nanang. Ay nawaw, pagkunaam mo't, Una, tanaturad ka numot tin asumungsungbat. amangan mo't no adda na isawang mo adi na nagustuhan. Real talk laang matin bagak nanang. Apay ngamin asuman na ukaya. Ibagbagak laang tipudno kadakwada. Ay na, pangaasim man Miro. Ninanang mat. Di mo ipadlaw nga awan amom iti kakasta abanag Siya, awalan muna. Kitno amok tagdiskarte nanang. Amom tagdiskarte. Ngam nagsasaw ka. Pointless dagiti rumrumor itingiwat mo. Kita amangan nuday tanto a kinangiwat mo ti pakaisag makam. Lalaki ka pa'y mengaraw. Mabalin samot ang amaapit na patatas yo, Fidel. Anya kung maitakin ka. Kitaan nyo tama nga no isursuro yung manen. Pangaasim man. Di mo dadahilan timod ko. Tunggal at da makitam kat masapol mo tadilawam. Irespeto mo ti desisyon may. Ngamen da kami ti makaamaw na niya ti pagsayatan may. Wala. Anay ko. Apay kagkabil ka ngay. Makapasurong ka man. Tunggal at da makitam. Nagadungay bagbagam. Nakangiwat ka lalaki. Kaslawan panunot mo iti kasta pa nagsasaom. Naan ano tabibig mo si Camiro? Dinanog day ja Fidel narang. Daytan ti bagbagakan ka. Naimaglangan tanakapagtipala kitay. Ay nawaw. Nung saan nakapagtipal itay, awanan Amang ano napuruan day ja Fidel. Ti kunam kit day. Mabuteng kamutlaan kan kwa na. Agin lalaing kanto mga min nga agsasaw. Nay, saan Amo manak ko.
Masapul ngamin nga agbalin tayo anaanad. San ka di apagsayaatan damot lang tikas dyan ngayong bagak, nana? Kano pa'y apagsayaatan ti ibo nga tikas di apa nagsasaom At damot panunot dagiti kalugaran tayo. Amuda ter aramiden da. Siyak man nga roden, te anti parikot. Naglawag mo't asika. Ay namiro agbalbaliw kan. Agbalbaliw ka taamangan no inton sumaruno. Kat saan laaday tabibig mo ti agdara. Ay, nawaw! Masapul anaan na tayo iti amin nga oras. Di tay kumaagin lalaing. Di tay kumaagbalin ama naging bubukod. Adalata ko marespeto tayo iti desisyon ti maysa ken maysa. Iti kasta, akikinnaawatan kayo nga agkakalugaran. Kat di da kaikan iti pagnakmam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat gatangan nyo, nana. Sa anak agumatang, sir. Adala kayat ko asaludsudan. Anya day ta, nana? Nakitak nga men ti karatula ahay ring kayaw. Saludsudak ko mano awang kadipay na biro kanyaw. Awan pa'y nga rod, nana. Amangan kit din o dam amuyaw. Tay kumada experience na, nana. Di anak ko, sir. Napadas na dayjay tinagtrabaho iti may nga snack house. Ibagayo man nga rod to may agaplay, nana. Talaga kasapulan mi ti trabahador. Tamang rugi ako ni ti trabaho. Diyak masango tagtrabaho iti snack house mi. Manuti ka sa pulan yu aya, sir. May salaang, nana. Manumot ngamin ti customer mi. Mala, ibagak iti anak ko, taumay to agaplay. Sa dino ti balay yun, nana? Iti asidag tigas station, sir. Ay, masapol nga ron nga ag-tricycle ti anak yaw. No dito iti pagtrabahuan na. Ano sanan tinapatag kit ada pagtrabahuan na, sir. Ada nakitak ahay ring ijay sintraw, Rose anak kaw. Ay nawaw, anyaman at trabaho day tananang. Snack house day jay nakaw. Amangan no toxic tumanan dagiti katrabahuan dita. Saan mo apagparikutan day ta? Ngamen, may salaang kanaw ti kasapulan da sir at trabahador. Taman manumot ti customer da. Aya, Way na nakaw, mapangkaki din nag-apply. Sayang mo day jay. ti snack house iti asidag ti grocery store ka din, nanang. Wan, ijay nga raud. Agawaam, ta mga numaunaan ka. Mayat no ijay ti pagtrabahuam ta asidaglaang. Saan kang aggastos iti abang nukwa? Ang mga nunarigat ti trabaho ijay, nanang. Kabailam anak kaw. Napadas mo may tinagtrabaho iti fast food chain idikag. Si kagayam ti anak je babae na kasarita kiti kalman. Siyak nga rod, sir. Rose, tinagan ko. Oh, at ti biodata, sir. Kabailam ka diti trabaho dito eh? Wen, sir. Kas makita kat nalakat ti trabaho dito eh. Kas makita kiti biodatam kat saan ka nagturpos iti kolehiyo. Saan taawan mo't kwartami, sir? Okay lang mat kit di kanyak. Oray saan ka college graduate. Tinapatag kat kabailam nga ramidin ti trabaho dito eh. Ayun, sir. Kabailak ka. Kaano amang rugi sir?
Mabalin mo't inton bigat no kabaalam lakid di ah. Mangrugi ak nga roden inton bigat, sir. Okay, alas 9 ti agsapa kat adda ka kumadituyan. Nukas tagaraw, adda nakasaritam amayat nga agtrabaho iti snack house mo, Carlito. Adda, tatang. Rose, tinagan na. Kalugaran tayo mutlaang. Ngam sa balila asityo. Naanaws kan mapagpiaran nga tamot laang dayta. Adamot experience na, tatang. Unang mapagtalkan nga ta. Panagkunak katuan, tatang. Nasaya at may nukas ta. Narigat ti maadan iti empleyado a sakit ti ulaw. Pudno launay, tatang. Kaano amang rugi ni Ros ngay? Inton bigat mutlaang, tatang. Manungal daw laangan kat mangrugi ka matan iti trabaho manakaw. Iso da kayong tupay lang ti pangital ka kiti snack house. Da kayo ti mangisuro kadag iti rumbang aramiden ni Ros, tatang. Ewan na, mabalin lang tamay tanakaw. Ay nawaw, apay ada kayo ti may tataador. Una, tabisi ni sir mo. Anya? Sakpay laang ti makadwam ditoy. No adda di mo amaw, agsaludsod ka laang kanya. Amok matkit di, tata. Naisuron ni Sir Carlito dagiti rumbang nga aramida. Hindi na siya at nukasta. Ewan nga ron pagparikotak. Bantayan ka laangan. Ay nawaw, saan amasapo labantayan dak, tata? Iso nga ron tibilin ti anak ka. No siyak ti da kayo, agawid kayo laangan, tagina na kayo. Iti anya aga po nga agbambanog kayo, kat saan kumat akasapulan ti tulong yu ditoy. Kas nakunakon, ang muktar aramida. Anya? Nangagyumat siguro timbagak, tata. Wano, kayat yung nga ulitak manan. Si mangput ka magaya man, Rose, anak ko. Ay nawaw, itay pa'y ananang, di nakita niya. Bisi ak ngamen iti kusina itay. Ay kat saan ko nabasol day ta? Ay nawaw, saan kamit apapabasulan kay? Kumusta ti trabaho ngay? Makapaasar ti daddo mga customer nanang. Apay may, Kasano, nakadado a request da. anya? Jay daddo ma, di damot makauruuray. No awan laang jay lakay pinagsasawak dagi jay. Ay madi di mo pagsasawan dagiti customer mo, anak ko. Kan asino alakay ti dakdakamatem? Day jay alakay ador ananang. Ay nawaw, lakay ador kunam, kat amatibus mo day jay. Irespetom latamat di tao Kan aganos ka, saan ama iparbeng ti kasta pa nagsasaom kunak tumag. Kumusta ti panaglakom, Ros? Ay nawaw, nakaumay kayo mat, Sir Carlito. Nasapa kayo ita Italaang manen, ta saan na kabisi. Ni tatangay, Nagawi din, sir. Adda ka no napatig nga aramiden na. kastagayan. Ti sales mo ngay, kumusta matan? Kitain nyo latan tilistaan, sir. Adda ka dimot lang gimatang? Adamot kit di, nga manmano lang. Tinapatag katada maurnong. Ayun gayam, dandani maibusan ti fries kan hotdog, sir. Adda ka di pa'y mailuto inton bigat? Adda pa'y matkit di, ngam good for 2 days lang ang day chay, sir. Sige. Agpa'y deliver ak nga ro din ton bigat. Kapilitan tano awan may deliver. Awan mo't ilakok, sir. Nagadumanan ti order. Anyan ti kastoy. Jak amo no anyat unaak. No apay mo ngamin nga aggigidan dagito a customer. Kumusta ti order ko? Naluto ka din? Ay nawaw, saan pa'y madam? Kas makita yu mat, ado ti nakapila. Kun agmay may saak laang amang isagsagana kadagiti order yaw. Kat di ka agungot mabalin mat nga ibagam iti nasayaat. Kasano kuma, kat kaslaawan common sense yu. Di kay makauruuray. Ay. Maditi kasta pa nagsasaom iti customer mo Ay na madam, saan kayo ang makangag no amuyo tar aramida nyo? Tasyak pa'y gayam ti dakas ita? Saan ka di at 30 minutos lang ti inbagam apanaguray ko? Kumaa, ngam nagadungarod ti order. No kasta nga rod, ibagam iti nasayaat. Saan akasta makiap-apakakit din? Makapadismayamot ti gumatang no kasta ti aglaklako. No nadismaya kayo, di saan kayo agumatang? I-cancel yo ti order yo. Anya kumaita kanya ngay. Saan lang mat ada kayo ti customer ditoy? Asino mat jay paralako ni Kasinsin Carlito iti snack house na, Uncle Ador?
Rose, tinagan na kaanakan. Kalugaran tayo mitlaang. Ngam sa bali a sityo. Apay ka din. Madi ti tabas ti dila na, Uncle. Ay nawaw. Adda ka din napasama ka jak amaw. Jack magustuhan ti panagsasauna kanyak itay gimatangak iti snack house ni Kasinsen. Pinagsasawan na ka. Wan, Uncle. Saan lang asyak tinungtan na itay? Agraman dagiti padak a customer. Anya. Dayta ti pudno, Uncle. Nakamisuot lang arudan kabayatan ti panaglako na. Apaan na pa'y dagiti customer na. Nini. Apay ngay akasta. Saan na may parbang ti kasta agalad ti may isang empleyado ah. Ay, bastos nga rod, Uncle. No siyak tibus na dayjay, inikat kon iti trabaho na. Ha, pagan anok nga iti bastos nga empleyado? Amom ka dito impulong ni Kasinsin mo susan kanyak, Carlito anak ka. Anya timpulong na kada kayo, tatang. Tinagalas nga ugali ti empleyado. Ay nawa, ni Rose ka di, tatang? Sino kumapay ngay? Isulang mit empleyado. Bastos ka no dayjay kay. Apain na dagiti customer yaw. Ne, jak amo ti may papaniti day tabanag, tatang. Kasaritam to ni Rose, anak ka. Sapay na perdi ti CCTV, jay. Kunak naman no na ipatarimahan mang. Saan pa'y, tatang? Busy mo't ni pare Eddie. Angam, nupay kasta. Kasaritam latta ni Rose, anak ka. Ibagam nga agsingsing pati jay. Sa ngagbalin abastaws kadagiti gumatgatang. Taamangan no mairaman ti negosyo mitikas jay ugalyan na. Pudno ka di tinadamag ko, Rose. Anya anadamag yo, Sir Carlito. Bastos ka kanumad kadagiti customer tayo. Ay nawaw, asino tinangidanon kada kayo, sir? Saan na napatag no asino? Ti kayat ko amaamuan kat no pudno ka di. Ni, saan sir? Iti anya aga po ko mga aramidak ti kastangay. Siguraduam lang. Tadyak kayat ti bastos nga empleyado. Ni Sir Mat, nasingpulta kanya. Okay. Itad ko gaya man ti sweldo mi tabulan. Ay na, agyaman ako na, sir. Awan rumba nga pagyamanam, ta nagtrabaho ka. Isungad da sweldo. Ti kanyak lang, kat agbalin ka friendly kadagiti customer tayo. Iti kasta, kat awan rumswa parikot. Un sir, ariglado. Agsingsing puta, tapno awan maibagayo kanya. Ay nawaw, inayadamot nga irikap tiri daw ah. Napudot ti ulok itananang. Itian niya aga pumanan. Una, tanagturod da kita customer. Agasam nga ita impulong dakit din iti boss ko. Nasermuna nakit din iti kasdi nga aramiden da. Abangan ba't no aday naramid mo asaan ang maiparbang anak ko. Ay, basol damot lang no apay anak kang dakanyak nanang. Kas empleyado iti kastaan negosyo at iduk kumati kordon mo. Kasano? Kat agpapadada saan ama kaururay? Orayan niya pa'y tirason mo. Saan lata maiparbang a pagsasawam dagiti customer mo. Sikati agad jas anak ko. Aganos ka tatrabaho mo dayta. Nay, nakamisuot ka ba't anagawad, anak ka. Wan tabi maba ti sales ko, tatang. Anya, Kitaan nyo ti listahan, tatang. Dakkel ti bimabaan na. Idi kat ura man mano ti customer. At dalat tamat maurno nga sales. Itakat awanan. ay nawaw. Bimababig ngagpaisaw. Nakaskas daw nga ro, tatang. Amangan mo't nakup-kupitan na ka ni Rose. Nag-inventory ak itay. Kat awan mo't mapukpukaw, tatang. Nyay, apay garo na kastangay. Dakil mo't tibim mabaan na. Wan nga ro, tatang. Masikura nakit din. Nakitam ti insend ko ken ka Kasinsin Carlito. Anya nga send mo, Kasinsin? Ti post da may papan iti snack house mo. Ay nawaw. Asino tinangipos iti snack house ko, Kasinsin? Kitaam ti insend ko ken ka Kasinsin. Makapadanag gamit. Bastos ka no ti trabahador mo ijay. Anya? Basaam ngamin ti posti may sa asukin. At dapay video na Saan lang ngamin makita ti rupa ni Rose ta in blurred damad. Amangan no daytan ti makagapo abim mabati sales ko. Kasanumat ngamin Kasinsin. Nangala ka iti trabahador mo nga awan aanusan na.
Kay, nakapagsalita kayon iti customer anang ipos iti snack house mo, anak ko. Wen tatang, Anyat imbaga na ngay. confirm tatang. Bastos ka nun ni Ros. Madititabas ti dila na. Tinaibaga pa iti customer kanyak. Ket isardeng na kanun ti gumatang iti snack house ko. Tanakaungot kanun ti trabahador ijay. Ay nawaw, nukas nga raw. Pudno tindanon ni kasinsin mo asusan iday. Isumot lagayam abim mabati sales ko tatang. Nagtalik kalaunay mo't kami ni Tidaya Aros. Diyak lang pagarup am aramid na ti kastoy tatang. Awanan, nairaman pa ikit iti negosyom iti dakas nga ugali day di ababae. Un nga ron tatang. Sana makan anos. Nalaka ka no ang makaungat. Nasakti si ka. Sukatam kit din anak ko. Di mo urayan ang malugi ti negosyom gapukin kwa na. Papanam ngay kasinsin Carlito. Iti snack house ko kasinsin. Nakasarita mo tinangipos iti snack house mo? Wen kasinsin. Amok itan no apay abim mabati sales ko. Idi pa'y mat ngamin abi nagaak ni Uncle Ador. Kunak ano na ira na lang day jay kasinsin. Talaga amot gayam nga ugalinan. Talagang ikatekon day jay aros. Aywan kasinsin. Agkita kalangan iti sabali. Pilyam tay nasingpet tapno saan nakabutbutang ti gumatang. Kasta ngagpaiso taramida kasinsin. Tsak kaya ti malugyan niya. Kasi inumat nga iti mayat amalugay kasinsin. Ited kun ti sweldo mitalawas. Ay nawaw, apay nga itadyo kat saan mat akatapusan ita, sir. Gaputa itamot ten ti maudi pa nagtrabahom ditoy. Ni, apay nga'y akasta, sir. Naipos ti snack house ko gapukin ka. Naipos? Wen, kat no saan ka pa nga ikatan? Timot negosyok ti malugi. Sir, kasapulak ti trabaho. Saan kumamat akasta, Nakapangadeng akon. Kasyandak ka di, sir. Di mo't impakpakaunakin ka ajak kaya ti empleyado abastos. Dakkel nga min ti pikto na dayta iti negosyok. No kayat mo, ipakitakin ka ti pos nga ibagbagak. Tapno ammom ti mapaspasama. Anya jay nadamag ko nga naipos kanumat ti snack house a pagtrap-trabahwam. Nakadamagan niyo mo't nanang. Dagiti kalugaran tayo asuki yu ijay Anya, Bastos ka kanuma ngamin. bastos no bastos nanang. Pangaasiyo, tadiyo na yunan ti parikot ko. Naa, si kalangarudan ti adabasol na. Naikatakon iti trabaho, nanang. Oh, anya, naragsak kayon. Anya, Day tatipod no. Awanan subyak at trabaho injay. hay, kanayon laangan ang maikat ka iti trabaho anak ko. Awan basol ko, nanang. Kasano nga awan basol mo, kat bastos ka kanu ngamin nga agsasao. Ay nawaw, di naksermunan tanalpas nga ruden. Naikatakon, nanang. No apay mo ngamin abastos ka kadagiti customer mo Libre laang mati agbalin nasayaat. Ay nananang, di nakmaawatan. Nalakakada kayo ti agsao iti kasna. Ngamin, saan ada kayo ti mais-stress iti inaldaw? Talaga laang nga awan ti aanusam anak ko. Talaga gayam asika ti ayan ti parikot. Saan ang maibagay kang kati kasta trabaho? Tamalugi mo ti negosyo ti bus mo. Ay, nawaw! No ti empleyado kat di na ammo ti mang kontrol iti unget na, sakat bastos pa iti panagsasauna, dakkel aparikot iti negosyo dayta. Isuatap no awan to ti pagbabawyan tayo, agbalin tayo kumaan na sayaat at trabahador. Iti kasta, saan ang maapiktaran ti kumpanya a pagtrabahuan tayo. Kang runaan iti amin, saan tayo ang maikat wenno mapukawan iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho.
Ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada na panunot ko ang negosyo, Nana Emilia. Anya kay anegosyo day taro sa lay nakong. Planok nga iparenovate ti istol asigod ang naglakwan da ti Silya idi. Ay nawaw. Apay ngay asyak ti pangibagbagaam. Saan kumot ako kwa day jay? Saan nyo ako kwa ngam napadas yu tinagnegosyo? Amangan kunak no adda nasaya at ama ibalakad yu kanyak, Nana. Ha? Mayat nga tano iparenovate ko kan ipaabang ko ti daddo mga istol. I-reserve ko lang ti maysa nga istol tapag displayan mi matlaang itila ko mi. Nay, mayat nga agpaiso ti negosyo akasta Ngam saan tay asigurado no agbaligay. Nang runa kat saan mo't asyudad ti ayan tayaw. Day tamot laong nga ruti may sa pagdandanagak, Nana. Angam adakin ka day tanak kong. Saan tay amaamuan no saan tayo apadasan? Ay kat makisarita kalatan iti kasinsin mo adi na unay ingin at isingiran na kadakayaw. Kasaritak to nga rod ni Kasinsin Madeline. Ngam tulungan nakto anana. Isuro yu dagiti rumbang nga aramidek. Tawan mo't background ko no maipapan iti negosyo. Ay katuan lata anak ko. Kaya't kung nga abangan ti istol ang naglakwan nyo idi Kasinsin Madeline. Sikan ti pangibagaak tawan mo't ni Auntie Celia. Saan mo't anatarimaan day jay? Nubilang man taabangan nyo, masapol nga ag-renovate kayo. Wen Kasinsin, okay laang kada kami kinilakay ko. Anya ang negosyo ti plano yu aya? Paglakwan mi kuma, gidad duma, ipaabang mino adamayat nga agabang. Medyo nalawa mo't dayjay Kasinsin. Sige, mabalin latamot. Mano ti abang ngay Kasinsin. Kan mabalin, 5 years contract Kasinsin. Mabalin, ngam tinawin ang umato ti abang No ipaabang mo, agbalin day nga upat a pwesto. Wen Kasinsin, upat at talaga ti plano. Mabalin siguro ti 5,000 per month. 60,000 ti makatawan. Ngam, si kamot ti makaamo amang patarimaan Adamot kit di kuryente na day jay. Adapay CR na. Danumlaangan ti parikot yung. Agaramid tayo nga rod iti kasuratan Kasinsin. Ay nawaw, saanan? Awan ka di ti panagtalik mo kanya kat agkasinsin tamat. Ipaabang ko ti sigod ang naglakwan day dinanang ide tatang. Ano? Saan mo't anatarimaan day jay? Masapol ang mapinturan manan. Isu nga rod a 5,000 per month laang ti singirok tatang. Awan pa'y danum na jay. Isu ang nalakalaang ti abang taaggastos dapay tatang. Sino tagabang aya? Dakasinsin Rosalie. Aya, Wun, tinaibaga na kanya kat pagdispyanda ti may isang istol. Jeda duma, ipaabang da kano. ay wala. Mabalin latamot ti kastano madiskarte na. Wun tatang, jakmut laangan maasikaso day jay, tadamot trabaho. Isupay latamot at ti maurnong nga abang. Numabalin ti upat nga istol ijay kat maipaabang ta, uray 2,000 laang lakay. Tinapatag kat adabasit ang maurnong, kan adapag-displayan ta itilako ta. Magustuak ti kasta planong bakit. Iso na lang taman manumat ti tao diti lugar tayo. San akaslay jay syudad. Iso analakala ang ti abang lakay. Di masapol nga da permit ta. Wen ilakad ta no mapatarimaan ta ti pwesto lakay. Okay bakit? Ibagam lang no adda maitulong ko. Taanusak nga ramidan. Ibaon ka man nga rod agumatang iti pintor, tarugyan ta ti mangi-renovate lakay. Sayang ti aldaw. Anya kolor ti kayat mo? Si kaman no anya ti maibagay ijay. Alaam ti resibo Wine, bakit? Ay wen gayam. Gumatang kamatlaangan iti lansa. Taamangan no kasapulan tayon to. Ken kitaam no adapay daduma a kasapulan tayo. Gatangam lat talakay. Mapanak iti ayanda Kasinsin Madeline italakay.
Bayadam ka din ti abang ta? Wen, bayada kon tap numalpasan. Abang itiin nam abulan pay laang ti ited ko. Dumawat ka iti resibo ha. Wen, lakay. Tapno at ipitensya nakabayad ta. Narigat mo't no ilibakdan to. Wen, no awan resibo, uray kumpurmi apapilatan. Mabalin na tamat. Tinapatag kat at ebidensya nakabayad ta bakit? Agrubuatak nga rudan. Ituloy mo mati trabahom ijay tap numalpasan. Wan bakit? Ay wang gayam, simangpot ka diti plywood nga impa-deliver mo? Simbang pwede na. Okay. Sumaruno akto ijay, kalpasan ti panagsarita mi kini kasinsin Madeline. Siya kung ti makaamo agumatang iti meriendaan ta. Bayad mi dayto iti innam abulan kasinsin. Agyaman ako na ikasinsin. Kasapulak nga agpaiso ti kwarta ita. Oh, anya ngay, nailakad yo ka di dagiti permits yo kasinsin. Saan pa'y kasinsin? Upat nga istulgayam ti mabalin ijay. Saan unay analawa, nga mabalin matkit di apaglakwan. Unmat nga min. Da kayo latan ti makaamo amang diskarte no kasano nga i-display yo dagiti lako yo. Inabangan yo nga ruden. Wen kasinsin, idublik lang nga ibaga kang kaatap no ammom. Awan pagdanagam no may papaniti da itaabanag kasinsin. Mapanak to agbisita ijay no makawayaak. Ay wen a kasinsin. Agtugaw ka pa'y tamangiruharak iti baso. Agkape taman. Ne, saanan kasinsin? Ay nawaw, sigurado ka kadi kasinsin. Wen, merienda kamin tumutla ang kinilakay ko ijay inton madamdama. Busy kayon samat, Nana Emilia. Saan matkit day Madeline nakaw? Adda ka di masapul mo? At daman kayat ko amaamuan, Nana. Anya day ta nakaw? Ang diyo dakdakamaten iti kasinsin ko ang nagsaludsudak kada kayo Ay nawaw. Anya nga min day jay aya? Tinaibaga na kanya kat ipaabang dati inabangan da pwesto miidi. Kat, Manungat ati singirunda nga abang kadagiti agabang to, Nana. Amangan no adda na dakdakamat na kada kayo. awan pa'y mat nadakamat ti kasinsin mo kanyak. Saludsudon yun tuman, Nana, taibagayo kanyak no mano. Ay nawaw. Mabalin mat akasaritam ni Rosalay takasinsin mo mat dajay. Ay saan, Anana? Saan amabalin ta amangan no ikan na itidakas akay papanan ti panagsaludsud ko. Narigatan, Nana. Ito'y payadi ka matagtagare, Madeline. Naunag ti pampanunutak itatatang. Ay nawaw, ano't pampanunuta maya? Kasladyak gayam kayat nga ipaabang dayje kada kasinsin Rosalie, tatang. Na, apay kumasaan, kat nagsarita kay ngarudan. No siyak ti mangipaabang iti dayje apesto. Dakdakkel to ti income ko, tatang. Ay, di ka gararamid anak ko. Di mo matipadlaw arupat kwarta ka Kukwa tayo dayjay. At dakarbangak nga agdesisyon, tatang. Nagsarita kay ngarudan iti kasinsin mo. Nagsarita kami ngagpaiso. Ngamawan mo't nagpinirmaan mi. Kanya, Kaya't asawan day ta, mabalin pa'y nga ibabawi. Wano saan, pagbalin kun akin simil kada bulan ti abang datap no sa anak mo't amalugi asos, dakkel mo din atakin si Mel, anak ko. Saan mo't asyudan dito ayan tayo? Tapno ingi na makasta. Ay kat makaamuda mo't din amang ibirok tatang. Napatagtibagakan ka kasinsin. Anya ti ibagam kasinsin. Ingatok gayam ti abang asingir kada kayo kasinsin. Lugi ak ngamin no 5,000 laang ti bayadan nyo iti makabulan. Kat ipaabang yung mat iti sabali. Ti plano kat 2,000 per month lang ti abang ti maysa nga istol kasinsin. Saan mat ngamin asyudad dito'y lugar tayo? Ay awanan bibiyang ko dita. Ti kayat ko kat 15,000 per month ti bayadan nyo kanya. Anya? 15,000 per month? Una, tapno sa anak mo't amalugi. Ay nawaw. Kaibagbagak laang a 2,000 ti abang asingirek no adamayat nga agabang kasinsin. At daka kayo no bayadan nyo ti 15,000 per month. Wano, i-give up yung latan. Apay ko mga i-give up mi kat nalpasan ti renovation. Ilakad mi laangan dagiti naskan a mailakad tapno legal ti negosyo. No may papan iti gastos nyo, mabalin mo't nga isubliklatan ti kwartayo. Agraman advance payment yo. Kasano ngayon lakay?
Awan nga rod bakit? Dakkel unay ti 15,000 per month asinger na. Naku nampay, at dapay matdadto maapaggastusan tano ko ah. Kasano nga imbaga na kin ka nga ingato na ti abang ta? Pagbalinan na kano a 15,000 per month, tapno saan kano alugi. No saan ta kano a mabayadan, mabalin nga i-give up ta. Isubli na laangan ti gastos ta. Saan mat nga rod asigurado? Nagbaligi ti plano ta bakit? Dayta nga road, saan mat asyudad ti lugar tayo. Dahita kumamot ti panunutan na ah. Saan aday ta malugi ti sangkay bagana? Wan nga road lakay, kasano nga ta nga agpaiso. Pag panunutan taman pa yan na imbag bakit? Kasla saan ta maparuwar ti 15,000 iti makabulan? Anya ngay mo di mabati atang danta? Anya mo ngaminan ni kasinsin Madeline, awan mo't may sa una. Mangilawlawan mo't bakit? Dadailan na mo't ti plano ta. Anya jay nadamag ko. In give up yung kanumat ti abangan nyo kuma. Wan ata saan mi akabailan abayadan ti abang nana. Kunak man no 5,000 laang ti binulan. 5,000 ti nagsaritaan mi ididamo. Ngam ingi na ti kasinsin ko. 15,000 per month kanugayam. Ay nawaw. Rupat kwarta mo't day ta kasinsin mo. Iso aday jay, in give up mikit din anana. Malugi akong kunana ngamin. Kasano nga iti gastaws kan bannog yung kanila kay mo. Insubli na makit din nana. Kat, anya nga iti plano yung kanila kay mo. Pagtrabahuan nyo ngayon ita. Abangan mi ti kulungan ti baboy ni Tata Ernie nana. No kasta, agtarakan kayo nga raw iti baboy. Wan nana, isulaangan ti ipadas mi. Barang agbaliki kami kumamot. Tapno mabayadan mi dagiti utang mi idinagsakit nila kay ko. Sa dino ti papanamay anak ka. Adda ilaklakad ko a papeles, tatang. Anya papeles mananday ta. Papeles ti pwesto nga abangan ko madakasinsin Rosalie ini. Ilakad ko dagiti rumbang ama ilakad, ta siya kon ti mangipaabang. Ay no, apay matakas ta. Isuda ti nakapanunot iti dayta negosyo. Apay nga agawam. Di da nga rod kabailan abayadan ti abang asing singirek, tatang. Una ta nang inamot dayjay. Ay, no di da kayat, siyaklatan ti mangipaabang. Oho, ang drama nga tamayat nga agabang. Ay natatang adda. Ado ti kalugaran tayo a business-minded ka. Amangan no adda may baga ti kasinsin mo. Apay kumapay lang, kat isuda mo tinangi-give up. Kan may sa, insublik mo ti gastos da. Awanin makagapo, tapno agririda. Nakitam ti nakitak lakay. Adda agab-abang iti ipaabang takuma iti. Kasta maggayam ti plano ni kasinsin. Di na pala indiritso kada tao mo't. Uwan nga ruda, ngam di bahalilatan. At amutin pigirita. Nasakit latamot itinakam ati kasdi nga inaramid na. Anya nga ruti maramitan tangay kat kukwada mo dayjay. Sa bagay sapay la kuma, tatuloy-tuloy ti pigiri a negosyo ta. Aganos talaang bakit? At dantumat siguro. Uwan gayam, awanan may pakan kadagiti tarakan ta baboy. Masapul nga agluto manan, bakit? Agluto ak inton madamdama. Manganta pa'y man tani, mabisbisina kon. No problem, bakit? Nasapa pa'y magkite. Nagadumot tanday ta kwarta, anak ko. Ay nawaw, ni tatang at talaga. Nalipatan nyo ka di nga adda ipapaabang ko. Ah, nagsingir ka. Wen tatang, abang para itaabulan da ito'y. Nasapa mo ti pa nagsingir mo. Oon sapay mo't napaglakwan na kita agab-abang itaabulan. Kasta talaga, tatang. Masapol nga advance payment no kwa. Mano ti abang day ngay? Secret. Planok nga ro din ti agresign, tadamot ten ururayak nga abang da. Kaslaak mo't laag susweldon ano kwa. Kapay kung makag-resign ka, masiguradom ka day, ngagnanayon day ta paabangam. Ay natatang awan parikot dita. No adda pumanaw, addan tumat maisukat. Kat, kumusta nga iti pwesto nga ipapaabang mo, Madeline? Okay lang mat, nana. Aya, Adda ka di parikot, nana.
Wen tada nangeg ko nga istorya dagiti agab-abang ijay. Ay nawaw, anya nga istorya tinangagyo nana. Maluglugi da kanaw kat nasurok ang makatawanan nga aglaklako da ijay. Mano ay ati singsingiram nga abang da. 7,500 per month nana. Iso ang nag-resign na kun iti trabaho. Ay, isumot lagayam Nangina ti abang da. Nag-resign ka pa'y gayaman. Apay ngawan ibagbagada kanya. Apay ada kayo nga iti pangibagbagaan danod da parikot. Mabain dalakit di amang ibagakin ka, balasang kaw. Dagiti lang mat ngamin kalugaran tayo ti customer da. No para kanya kat nanginaunay ti 7,500 nga abang da. Anya nang hinamot nga ibagbagayo. Sakto laang dayjay anya. Ay, awanan tatang. Magsipanaw mutin dagiti agab-abang. Nawaw, apay kanumat. At ang samot na isawang mo adakas. Lugi da ka nung arod tatang. Kat, sino ngayon ti agabang ijay? At dapay matkit di damanang test ngam sigurado apumanaw tumot dagi jay. Day takit din. Sapay nag-resign ka mo iti trabaho. Noon nga rod tatang. No pumanaw dagiti agab-abang, awanin pangalaak iti kwartak. Masapul ngaag-apply ka man Diyak mo na awaten dak pa iti sigod ang nagtrabaho wak tatang. Ibagbagak tumot ngamin kang kay di. Diyak mo't ninamnama ang mapasamak ti kastoy tatang. Anya nga ita, si kabot lang tagparikot. Nakarikap matidwa nga istol nga ipapaabang ti kasinsin mo bakit? No saan ang agbidot? Makabulanan akas jay. Wen ata magsipanaw kanumot dagiti agab-abang. Nakadamagam? Ni Nana Emilia. Apay ang magsipanaw da. Wen ata man manukano ti gumatang. Sakit nangina ti abang abay bayadan da iti makabulan. Sigurado a pumanaw tumutla ang damanang tes ijay. Awanan mabati nga agabang. No apay mo't ngamin nga ingina ni Madeline Amuna mo't asan a syudad dayan tayo. Blessings in disguise lat tagayam ti kasdi na pasamak kada talakay. Napaay taman iti imo na aplano ta idi. Makunak anabaligi tamat iti pigirita. Putno launay bakit? Pagyamanan ta ti apo. Tasan natuloy ti imo na aplano ta. No natuloy ngamin, data kumatagparparikot ita. Napasamak ti kasjay taada na pimpintas aplano ti Diyos para kada talakay. Anya ngayon ti planom, palpak mo tinihusom. Isardeng kun atatang. Agsapulakit di iti pagtrabaho. Karmalakit din, ti kasta mapaspasama kang ka. Ni tatang mo. Una, taplano da kasinsin mo Rosalie nga ipaabang day jay ite. Ngam gaputarupat kwarta ka, pinapanaw mo ida. Inagaw mo ti plano da kuma. Ay nawaw, saan ko ida pinapanaw tatang? Tagadumay lang Kaslakas di mo lang Inginam ti abang, tati kayat mo kat sikat ti mga ipaabang. Anya nga ita, palpak nga raw. Katita, at damutin pigiri dyan successful dama ko na. Ay, pangaasiyo man tatang. Di nakpagsasawa na kasta. Amuyo lang arudan nga agparparikot da tao. Enton sumarunong amen, saan la ati bagem ti panunutam. Nung nakisarita kakit nalpas ti dilyaw, di mo basta ibabawi, takaasi mo ti pada matao. Imbesa na pintas ti plano da, awanan tadi na dahil mo mag. Alawanan, tatang, basol kon. Pag nakmam na itan anak ko, tenton sumarunaw, agpanunot ka pa ay, sakbay nga agdesisyon ka, kan sakbay nga aramidam, ti may sa abanag. Ay, nawaw! No saan tayo ang nagbaligi iti plano tayo, di tayo kumamapukawan iti namnama. Laglagi pan tayo asaan amay may sa ti aldaw. Napaay tayo man ita, at dantulat tapan nakatungpal na. Dayta kat babaan iti napimpintas a plano ti Diyos a namarswa. Kunada nga rudan, ti tao a mairuruman, Diyos ti manaraken. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.